नेपाल भाषा साहित्य खेले जो मुर्म चोमी कवि केसरी चिट्ट धर हृदय ठ्याबु नाङ्गो बाख सफ्ती चंग मुक्क चिपु बाख भना ठन न्यवे जेना बजारे न्या मरे ढुङ्गोको ठो सफो बोनी अथवा न्यनी मास्टी व पिन्ट वेक अप नि इच्छा पुनी मरका डक्को बाख ठन ठसीको ठन न्यवे जेना बुन्टेनको बाख सफै ना ख ठ्याबु ठो सफै साइज 60 इन्च हाक व 5 इन्च ब्याडु देबो बाइक मुक्कयना 80 पेज दु सफै खटोको देबले चिट्ट डर हृदय किपा नाप सफै ना हो चोमिए ना न ट्याटाउलो सफै प्रकाशक हर्षरत्न तुलाधर असन हिगा कान्तिपुर नेपाल नेपाल सम्मति 1078 साल नापाङ्गो संस्करण मु छटका ठागुठा जोटे प्रिन्टिङ एन्ड पब्लिसिङ प्रेस 4 रामजी दास जेटिए लेन कलकत्ता 7 सफो देछाइ पाना ठर्च्याटौडो ताथे बाखै उपयोगिता ठ्यान बाखै टेक्निक सियान हान चोस चुए फयान मुचोसी चुना चोपे निमजक कहानीकार पिन्टन छफुनीको कहानी चुके फट्टासा ठो ठ्याबु बेमपागो सफल जुल पापे कथाकार सफो तलपटी बाखै ना ठस्तया टौडो देवपाला जसुका छिचा साउनी भौमुचा भुएपौ बखु शील कैलाशकुट भवन व प्रतापीय प्रताप थजुल प्रकाश के व भूमिका छु मुरुगो ठो सफोइ बारे बचा हकल मसिका आ दक्षबे नापाङ्गो बाख बने बाखै नाडु देवपाला किरण कुमारिया घडिकी मलाने चाफलेसँग फेट्ना चम नित्य नारायण टमस यारल ए छठन छेचुन मते प्याउ किरण कुमारी ठारन या घफले डिक्ल छा नित्य नारायण वानिल अझ छाचिनको मखला बेस्या किरण कुमारी आटाचन व ठपाचन छक्ल भाट न चागे कारण छु लुकी मोफ्ट उके हान भाट त सुया नापठे ढलको जी छुयाना ढगा नित्य नारायण वाटक डना टुटी बसवट हान छ्यामनी मेउ उखने जिन्याना मिज छमना प गबाट खलाना चुन धाओ तर जे कर्क्याउ खनका वास्त महिना ठौला किरण कुमारी ठौ या ठोट्ट सोसमा उखनो निसे भाटे प पानाउना चुन कारण सिक्ल अले बच्चन हेचला भाटे संक समाडन याटा सोट वो ताम मखु डाउन मखु छिन मखु खंगु मखु उखना आना जिमटा चुके चम बुटी दाजु छक नोट याचनो ख वो ठौकने उखि गल्ली चुवे टाल ट्वाबाई जल खला छक नटुइ व ठुल टमवेका ढिमाउ मखु बरु वो ताम मनक अष्टका मस्युजी अक नित्य नारायण मिजल छा मस्यु छ थ छे निसै मखला व किरण कुमारी न ठौ खे बोकल का म आगो संख्या डिमिटे मिस्टे उटरमा जिनस्यु पिर पिरटक वना चुना न गे ममस्यु जित ठोख छोमी खेल बिठे जुल नित्य नारायण काचक कलामेसे कक्कु जुना डाल शिल ठौ बालक शिल बेस्या कौ अले किरण कुमारी कोचना चीज कटाल सुसना डेगुली आव करपुसना छुटाई नित्य नारायण जन्टस क हाल झ्यागो ठडा आचुले अपवा मेउ ढावे छुटनी मेले ढासिन हुरे किरण कुमारी इटमिटी कना बुइ फोसो न अले व चीजको फेटना चस्का छ तल ला बिन्ते नाटल मा बो पिसना छिट ल ना हेट्नुकल जिगनु हुने नित्य नारायण यठा हु जिट वास्त मोर गाल्लाक म ठट किरण कुमारी हिकिको लन योग याना दिस जिगन वनि मुखो वनि मास छिगो लाट नित्य नारायण छुडयार का सपोजना स्वाने कोफा जगतेन नित्य नारायण के हटपट वया सुसनगुलिया दाइ ढका पनाबिल चानी ठय कचकच पिनमोपा प्याउ ढका दाइगो गुली बिन्टी पाबिए गुली पाफेकी गुली पुलाको प्रेम खन लुमंकाबी फुक्क सिति फुक्क अख अनि बिन्टी पाबे अर्थ खाखो खापा छुइगो पाफेकीगो अर्थ नवखी टोपीगो पुलाउ ख कनिगो अर्थ मिखा ढुल छकेगो केवल ट्याक्मुचा चुना सुक सुक खोएको सिबा झी किरण कुमारी मेगु जाछु डुगुमखो अट्न निनपेनला माजु के पटपे निम वइपट्टि न्याच्याना न वेट टोपी आटल अपाच कसा एक मबियो तर लिप आवास न खन्यंका हबले अमिन शंका जुल ओके वइगो सरल स्वभाव व सहनशीलता न अनेक अर्थ खन मखमसा छाठ पाच शास्त्री सयना चुनी दैगो टर्कन न प्यावल अले टोपी आटेको पल्सा छना बिग जुसिले गब्ले हिमबी गब्ले लाचोटो वेट मराग दिने मन्ट आल वेट माजमन जान मोठिकल बच्चन नके मन के न याट ओके व अन लेन पुल तर छ्या वना गनवनी पिटनीको पय ठछे वन्न छाग मखो अट्न मामा भिबा खसीका अनवया वेके गुली खचाइका न्य व छुमक
कोन गे कनी ठोकसी व टटाजु पिस गे चुंक येले याई ओके व कुमी स या गे भी खना छु सन बने किरण कुमार याका च के भटे कोठा चुना ठगो अवस्था बिचाना चुन आ छुयाओ कोठा त दुटका हुए मको हरे गुलिये चिट्याटम याक म्या गपा च त पेन बिया हो ठन वयाना ओखुन टकला माजु के भटटका मस्यु माव के थे यागु ख ब्याका चुना तर ठबा च याकन अमिक प छापाना व बिचाया मक गबले वो बुद्धि दाजु छा ठन चोल चोल वलका जित छा नोटी माओ ढका वो खना टोमे कि गबले उगिले छा लकाउनी माओ ढका ठगो स्वभाव या निन्दा ये पलकली बो ठगो भागी त दोष बिया झस्का छ तल अजाठा के पटम द्वावल टटाजु खनि वा ख्वा छुङ कट्या का स्वे मुजो कोरु कया चंग आमिया पलका आम गति जो ढका छ हाकुटिना प्याउन अले हाना वा बिचाय त ओहो गजाउ संसार त जुगु नुगय का सुनाजग सिगो सकले ठठगो विचार हे ख खनि पि मे पिनसन मसिलका छक छे चना चानी वना चने पिनसन अपन गे मुसु सिन गनसी गे ख ए सी किले सुना कुटय ना सोटका न्योनी वो सोट वया खे विश्वास ना सोट व बिचाया मफट अले व हन चस्का तल आ छ्याउ अले जी प्यावनी गोला गनुनी हो ठ छे वसा टटाज पिने हस फेमाले मेठा गन अले सी गोला उन टचोग पाप टाई हानाच क सिटिओगु मोट ठीठे उइ विचार ल्याउल टैठा बुद्धि दाजु थाहा भन्ला अबले उइ भाट्या लालुल ढाउ स तल उइ मन पिनुल अले व पुलागु प्रेम बकाउन सोस्व एला त युगे सवा गेचो टाइमेसा ठौ ठौ काका व पी मफ्ट हाना चस्काच क ट्या ठसुया तल हरे छुजुक सुय माली तिन्थे ठो संसारे अजाठा नित्य नारायण तेद्देचुका दुआउल व ठो खफुक तल अले वे कथा याउ क मिकना हुरेसा सुना सुया च ढल छन्ट ढका कक्कु जना कोठा पिनि बसुया हल लाकमन निट्न चट तर माव के पिन्छ अनुसोगे मको तले चना मुटु गेचुङ व ढका छन छोमी घ्यलुना चन अले छुमानी अनन कक्कु जना स्वानी कुरका छोट नु ध्यानना चोङलिन ठौ ए टट्चोगो साष्टि व सया मफ्ट अनसम मूर्छा जुया गोटल अले भाटमा युद्ध ट्याम सेनापट्ने एलाय सूर्य फुर्ति सा ठ कोठावना लाकम झ्याना हे ग्वारटल किरण कुमारिया गबाट ठ अवस्था व छु मुसु कने कुन सुते ड दन्न टिका नित्य नारायण निला चला मिगै रंग पटपटे इकुसी चुना चुन्तिने गुगु खन लुम वो लुमंग मध्ये पासपि नप होटेले वना न छिटवाले ओखे गल्ले नु चोव मेस्ट न्याख्याना न टला ठना छ मला अवश्य व छिटवाय म्याम च व भोमु च टाटना व जी ढका टयुगु लुम ओके छम पासा ख खर गा सैट्या छम मेम पासट वो मोनो नप टो मला लुआ हु तागु न लुम आग्न अन होटेले म्यानेजर मसिक छम नोकरे त छर्क डाँच जालबिया एला कुच क्याक छगन लुम तर वो एला गुरिटोना छेउ या छुचु जुल वो बाहनको लुमुम उके वो दना तले ठाउन पिटे छेना न कलाम मख अले वो आश्रय चा तल ए नानी छा छ भोपुइ माओ गनु वो बेस्या के मेस्या ख्वा गखेस ट्याटल मसुदाई टोपटेट मुका टकला छरी हे भोसना चुन लिप जिन ह वला आकुन सोया मोरो अले वया छौन्यु ख अपल लुम्नावल छुजुक सुय माले तिन्थे टाउटम कलाइट डाया स्वाने कुर्काउन लुम्नावल हाना दक्षिण दटे नापा ठ उसा मरुले नेतुनि मनासे चाया नि याना बिचायाउन लुम्नावल उकि उइ मने पच्च पूर्व स्ने बुयावल टाठे व जिगो उपरे पाप याउ खैला तर तुरन्ते व लेन्दना खल्ना चंग लुम्नावल अले हाना वया मुट प्यावल छ्या मेपि छ्या डाका लका चुनिगो जेवना ठट्ठे दुव टोटला पिटना छ्या व चन्डाले त वो फर्क फैला धर स्वान क्वावल छेरी चाक मकला सुर गन मख प्याउना सुत पिकल खुइन मोरो अले टम गन मिखा ख वो ठा वन्जी ठौ ठपि निमेसिङ जात्र मुन्या कुसे गन्टोटे ढगा मोटी ट्या वहे गल्ली सुया फाटा वन गल्ली थेन वे पला पच्च छिपला जुल भाग्या फलचा सु मुना चंग मर्ने कोखचा स्वर्ग दुआउन तर दुन्ननी व बुद्धिवीर सिंह चंग छे ठया ढगा मुसु सुक्यान्यन छाउन मखो पल्क झटा दना सुट कुने लाग्त चंगु माटा कोटा नुगु छाक पखना वेला टयुगु संका वो छाकवे वन वो अन कलामेसी सठे तल अले वे टप्याउल ठनियाक बेस्या ठट ठौ हाना व भालके तल छ्या अले जी चा प्याउड गा डाइगु नि प्याउड गा डाइगु गनुवनिउजी अले व टम ला मुचना पला छपला छिट तर कलायुगु स खय खर गा टाइम प्या हान पला लिचल हान मेमेसी स तल मेक छ्या सयना चुन्यु का किर
ठोक्क किरण कुमारी अन्य डुगो वहाँ बालक सिल हाना वहाँ तल गुलिस याग बुद्धि दाजो ड्यापक डायान मगना स्वाने कुर्का हागो बाचतकला गबेट मुसु पापे मफो पापे फेका दण्डका सोया सनिए मफो अथे गबेट गोटु तुला चो डियो टुइल लिप टीजक दना सोया ला गाछपु हिया हि नासुवल्ल मुसु अले जिठन होया अले वही खले पच्च दय पापबाट अब्ले वा हान तल ओहो छाले किर अपाचन डागो जिल न्याना छिमनिम साप मिले जो ताओ वही हान ट प्याउल जिम मिले जु मुजु या छु वास्त ठुइट नै जी अले वो लुखा ठीक हुन हान तल मेग छुजे ओकुन छनप ले खलाना चुन्दका हा सोसवा खले खान गपाचो अन्या ठ ट्वा बाई दाज के छ खला टका छिम पाटे सु तट के पि मुरला अले वही अमना प छु खला मोला डज छामरो जिमके पटिया दुनी एसला वना सीमा ख दाजु क्याइ मुने गजौ पापजी गजौ संसार थ संसार केवल मिस मिजट हेगो अजाउ सम्बन्ध टेट जगला महाका बौम्या दाजु के तत किजा ठोफुक्क छु शब्द जगला ढिक्का अर्थ जाउ कु विचारे त मोल किन न्याउसा छ तर छै म्याम च क कुलिया ट्वाइ ना छेमजो न्याच्याना न सय नाचो हु ठोख याना नीति नारायण विचार ठौकने नोटे पाठे ठाक्वा ज्यातन गब्ले व किरण कुमारी स्नेहपूर्ण सहनशीलता गुचोका गौनी गब्ले अविश्वास या वहे ख्युगु टुठी कुटुनी ठाटन चोङ मुखो अबले हाना व तल गठना सया बुझि दाजो जिगो शरीरला आ सयागो शक्ति मन्त अर्ष छ उल्मुचे रामायण महाभारत नाटकले सिटियावनका सहित मखला सीता देवी अग्नि परीक्षा बीटुङ्गा न मगना बने ठ्याङ्क वाका न राम राम जपिना जीवन हना चुन हान शकुन्तला गुलिसयाओ पाठे डुमेस्ट कलाय मुखका पाटमा पिटना छोकन वहे पाट नुगले तया ड चुना चुन हान अबलेचक जिमटा पिचुपिनी बाख न्यवनी छ लोमनला उडेन जुजे बाख जुजु अत्यन्त टमवेका बान केका स्याटिन न महारानी श्यामावती सहजना चुन अठे किर छन आ निनिपिन सय नाचु हु लिपा वनिमुख बुढी दाजो आ वन टामला जिता स्यास्याइ वो पापी जिल वनिमुख निति नारायण लाभ व्यवसेना चस्क्वाच क तल आन व बुद्धि बिरसिं या क्वाटो स तल जिके टाठ्याइको दाजुया हृदय डसा ठो हृदय टाठ्याइको शुद्ध स्नेह डसा ठनि निसा छंगो संगो छप्न भेगुइ मुख वया स्नेह रक्षयै हु किर ग्याम अले जी निति नारायण अञ्चना चनको लोमन वो स्वे वो गुगु देवले ड्य न्यने ला बिन्ती नाचना उठे तल वन ड्य किरण कुमारी ड्यपालाई ठासे बुद्धि दाजु गुमेष्ट व यानजको खंगु शिवा बालक मय मसुनी बाह कोचा निफगु बाह छसुका टेबले चंग रेडियोले रामकली गट ठाना चुन न्यनस मेचे चुनाचुम पुण्य प्रसाद टेबले चुल्या चुया नकुटिया न्यना चुन मानो सितारे तारे मीर लिसे न्यापा वाका चोमुठे मिका टिटिस ना छ ठेचुका चुन वही कोठाना प छु सम्बन्ध मरु केवल व अञ्चना चुन न व अञ्चंग अन्यनेको पौ बाख न अन टेबले चंग सुविधा स्वा अर्थात चमेली स्वाया न हेता वन अञ्छौ मूर्ति हे ज्याचन तर वहीको पछि ताल ताले स पागो ठुले जक अजाठाचक स्टारा दिरी जना छौ टान काल अले व पी मफ्ट बाबा बाबा टाटा समय ला बसवाबले टेबले चंग खाइको स्वाथल कुटी गया टजट अले व चसंक वंका व टजाको स्वाथल छुसोट वही पासा नूतन नाट कोठे लुखा ड्वाया छुना चुनको पुण्य प्रसाद टका वही गोल टलिन्ता भंग जना बिल पुण्य प्रसाद छ महिना स्टार छक जना चनका गुली बालक ठाउ व रामकली गटबा नूतन नाथन दना दना तल छो केवल गट संगीत जग न्याचनीको लागि संसार गन्ठन वन सुएमा मिगायो गोरखापत्र मसैले छ पुण्य प्रसाद छो अन्न स्वीकार टपि जोंगला नूतन कासो हुए ख बालक स्वयं मसोन क वा गोरखापत्र गजाव खचोया तल पुण्य प्रसाद टाठे स्व गोरखापत्र अनियडो नूतन नाथ टेबल कुटु नाचुङ गोरखापत्र कया पुण्य प्रसाद ट बिल कासो छ हे अले ठ छौ मेज साला चुन पुण्य प्रसाद पत्र सोया पच्च बिचाना तल टाठे छुयाउ आचिस छुन छुला याहा माली नूतन नाथ अवश्य यामा जुजो ठुलुमछि निगा जोबले ठोचो ची रङ खौ ल्याला म्युनिसिपालिटी सदस्य लिएको अधिकार बिगो पुण्य गे लिएको ले छिस नूतन गे लिएको छौ बालेउना छिगो ट्वा डक्को मुना पुण्य छिमे अफवा मुनु चुना खला मोरटा हो नूतन का आम ख मेउ खैट ढका ठो खेला मुनु लेट मुना सल्लायना लिएजु ढका ठाना पुरमाङ्गी वेट हुँकल
पुण्य टाठे नुटन छन्ट एक जिसु ज्यामरला नु याग्न आ सबैजना झिगु टला छन्ट ठन्यौ पुण्य प्रसाद इटिमिटिकन ओहो आम सुख जी म्युनिसिपालिटी टहिगो छु ठहे मुसिउनी गस जिसरिस जुइगो नुटन वला खण्डइगो लालासे ज्यादैगो या खनि वाव हालातुन मति नु छगो टडंग बाले सबजलो अमिगु न्यने ट्वाइ मुनुट सक्ले मुनाचन गुली सब या मखना हिमी चापि ल्याम त गुली छुजुक याइन ठोम स्टेशन का ठण्ड कोबिया वया चोपि बुराट विशेष ना ठो मुनुट मुनाचंग नबिन तखना ले टापि मुचते मो मो गुली ठो ठो मुना डना चोपि गुली चाकलुइको फेट ना चोपि सकले सुमनु छोस जी टहिगो विचारे मग्न तर पुण्य प्रसारे मने दास मेगे खन ल्याचन टाठे जिडल लेला ल्योस जी छुया छु सोस्युगु मखनी अन धैर्य ओकि नोकी ल्योस जिया जिल या गठि मोसै अन दुनिया निसे जाया टाव सफल न गठि मोजु सबै अनेक खंजुल गुलिशाना गुम जिउराला गुलिशाना गुम लिप आपहा बार ब्यार जुया नूतन नाट्य प्रबल प्रेरणा पुण्य प्रसार हो मे पिनिको पाखे मदन मान निम ठनीको ठरे अले निमे स्याङो नाय दरखास्त जुया छिन्याम मुनख सही छापटया म्युनिसिपालिटी छोटा हन गोरखापत्र वला नि छगो ब्लके गन छम गन निम गन सोम पेमेसिउ न नाप्या वला पस पट्टी गोरखापत्र सुया चपे न्याठ्या वसा वय खै चर्चा गुलिशाना फलाना पितल गुलिशाना फलाना स छमछम से छौ ख गुलिशाना ला व ना वपि मध्ये छम निवेशत झे मजुरका अमिको व्यक्तिगत चरित्र न आक्षेपिएट तर न्याउया जुसा व ना वपि सकले लोक सेवा यात तत्पर ठुक विषय मागो सपु मा जुयाचन मुसिउ ख अनुभव टेके न्यानाचन हाना ठग यगिट प्रमाणित या प्रचार न जुयाचन उकी मध्ये छम पुनि प्रसार न ख मन ठटिया अट्यारका भविष्य अनेक कल्पना याना सक्कस्याना यगिट पासा नूतन नाथ नाप गल्ली चुके द्वावना अनेक प्रकार नायुगो खनना प्रचार न जुयाचन छेकपट्टि बोट बिगो कारण इयल गुलिसाना कापायु गोपन्डाल गुलिसाना जाकियागो तर एमटा भालक ठुइक खंक व कार इगो जा इले हे सिरेकल विक्रम सम्वत 2004 साल या ज्येष्ठ 29 गते स्नो निसे कान्तिपुर मारनगरे देवे न्याथे सुहा लिमला ट्वातले छमे अपो गोम डोपि दो वोमेसिको बाकस्ते आटल अनि म्युनिसिपालिटी कर्मचारी पि ठाने या पुलिस व ठो सदस्य लेउ ज्या निरीक्षण याक्टे नियुक्ति ना टपि ट्वाय मान्य व्यक्ति पि छमछम न चुनाचंग दो सदस्य लेपि मुनुट वया चुन ठठ योमेसेको बाकसे कार कुरका वना चुन अजाठा पुण्य प्रसाद न नूतन नाथ नप मेमेको ट्वाय निर्वाचन क्षेत्र चायला ठग ट्वाले ठंका होला अन थपिनको निगो बाकस्त्या टौले मर्न मानिएको लिस्बेन आपा ठग बाकस पाखि मो जुयाचौं खना नूतन नाथ रचक कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि सोया वन नहिसा मिस्टर तया छे हुन संध्याका इजुल चंगट ठठ सोले ल्याया चुन मुनुट न प्याहा वपि सिक छे द्वावपि आपा तर म्युनिसिपालिटी वना चोपि मुनुट टास सकले ल्यामो अनि गुगु ट्वाय पि छन्निमेसा ठठ ट्वाय म ठो जुलो टका सिका ल्याया चुन तर पुण्य प्रसार याकच कोठा चुना चुन व ठुग इ जी तुगु मसु व विचार सागरे लालकया चुन गबले जिता सक्सेना माने यही जिगो ना सक्स्या आर्डर ये वस्तु जिरका लेटै गबले म्युनिसिपालिटी यात ठठठी बन्दोबस्त यागटका योजना डेकै ठुगे प्रकार अनेक विचार या छकल व ठन्टक कल्पना यात म्युनिसिपालिटी मेचे चुना मेमेपि सदस्य नापा बार याना चुना तर अबले लाके नोटन नाट वे न्यनसन डन पुण्य प्रसार मिखा उखे पाखे वन नूतन नाटिया व भच्च खिउको खला है व निर्वाचन कार्य छु जुलट युग सिक्ल अले वइको खले अन्यनेको भावबाट एन व धैर्य याना तल फेटु मिस्टर छा छुजुल नूतन नाटा ट्याक्क मेचे फेटना ममुर तल छुजुल ढाक व झिगो वन मछि उल्मुछि परिश्रम ला सिटे वन नि जागो भोट मदन मान ट्याक्ल पुण्य प्रसारे ख्वा खिउल पल्खा आटा चुन हानचक पलक्क नूतन नाठे त सोट ताल टाठे नाचल छिउ बाक्से हे आपा कार कुरका चुंगु आ छुयाउ तले गठ प्याजु नूतन का म आगु सो जुग जी ढंगला आ छुया बिसाद यागु सा टले दन्टुन उल्मुछि मनुइ न्यने निगो ख ढाटुन ठुलिया छिटा गाटा उकिसना उल्मुछि बोट वेगुनला छिटा लोक मो हाउ मखो तर ट्याइगो बुइगो छगु चान्स क पुण्य प्रसार ख्वा कुटु वैठे तया एन टका झट्टुक चस्कार बाखा कोचल सुफुगु बाखा खिचा
जिम पाज मिठा खिच छमडो टस्क ज्ञान पुम वच क उइबले मुनुटा किमिसी उकि अनवइ चुने पे मुनुटा ग्याग्याज ग वइगो तर वो खिचा गुली ज्ञान पो उली हे गुनी न टाइ अम बौ बाजा निसे ना डपि ह नापलाखे छक व गे याना मुसु उइ मालिक या जान बुचैना बिउ दु ह हाना जिम पाज पिनो खुया यंगित गौ बस पोछ पो न गन्ठंग वना खुयके लका हल ह न्यागोसा वना जिम पाज या ख ढाइ नप पाज पिन तला खिच नप पाज धामा वजा डों निसे पाज पिन छे लेना टम तर वट आछ जिता भिन्छ ढका ममुसु सिन गेसी जिपाज पिन्ठा ला ला डों चोना चुन बोले उ डुगे मुखनी लास बुहेन मुबुन ल छु छु गुल्खे लिपटिने छम छुके मुसु धाम बाबु साहब यंगु टेबल छ नेट का डा कयां क्याम फुगले उ खिच छम लाका हो आना जी नखटे वेबले उखि चुके चिनाटे मेबले गबले गबले छक निक वेबले न उइ पाज पिन हे डावा सुमको चुनी उकि व तले ठंग ठाउना नया टोना मलेजुपी नपा ख्याखी याना जुगु ठठी प गबले मुख वइगु निम्ते जिनठन जासले जाया वइपि मध्ये छमजग ठौ जी तरी पाज नपा छौ खलारगा वया खनो मेगुला छेचुना चुनि मफ्ट मचानी से मामुरुगले पाज पिन्ठा लेना टगो पाज पिन नपा छक निक रन्डा सासा कोमिजा पटे पटे जग याना ठठिट पिन्छ छुछु तालठे मुस्यो क्याके हया पाज पिन्ठा चाहिके महसि ट्याट्ल तर चानी चमजु छोख बुख लाना अबु व बिकेको लाज गब्लेन डाना डाकियो जी जामया कमामया जान जी छुया हो मचबले आकाशना टौ मुखो मच जोछिला पाज पिन्ठा लाट तरी पाजु आख गोसम मसिका बिल कोमी जाइट माछी फुट इन्ची लाइन आदि ल्यान सनाटल मेग छु जासोग मुखो जान छुडुका अव्य जा केवल मेटेठा बालिबिली मवनी गो माजा मिदिगो गबले गबले वना यंकी बिले जिन मेटे ठा है वना छकनिक ठठा छे मिटा वे बिले मिटा व पिन्ट बजा बिजान ठना बिया अमसा गबले छौ निगो न्यान वंगु बिउसा वन जि किजाइट इना है बिया एन जिटा छा महिग जि छु मुसु ख ठौ छक जि छमव चान तेव दुगले इना बि मुसिङले छिग तेव अपकया ठोख सिका कनलबा मेगया छु ख छोन मुसु अब आंस पुया छ्वाइना स्वाने कोखना हल उकि सापे नुगो मुछना ठौसक पाज पिन्ठा वया ढाइ नप पाजे छे न्याबले उलो माबले मौल ठन वेट सटका चुनि माग मरो उकि जासै खपचा खना जि स्वारक दुवावया तर नारा डेके उना चुनल मुस्यो पाज पिन निम मरो टरी पाजे का मच बाबुना मरो लासा तले मोलजुपिन मोदला छु न्यनस वे ज्ञानफुम खिच थौ स्यासने चुनाचन जि खनवा चांगरांक शिक न्याग डना खबरदार यात जि पचल लिचला एन व उइगु टोटो मुख जिपाखे टु सोट उट व स्वे जि अन खुवम ढका चुन्थे गुली येका गुली आ याना जि छ पिन्छ खर गा कना जुगे मुखो व पच्चे मोसु मुखो उकि छक पाज पिन्छ हकिटे हे ढका हन हका अले छुमानी छन्टल छन्टट हेटे जन शिख चबिठे चुंक टिन टिन हुल हाना छ भए मोसु टाठे छिनप ठोक वा उट जि पच्चे ज्ञाना होला छपला हाना लिचला ठौ खा गे चोथे जि छु मुसु ठक्क चाक मक्ल सोया जाइना टौ सिसा व चिचा दनाचंग छक छक फुक अठे होकै कोस नगटी छप्न दो काचक व नगटी कया लमुया अलेला व छन मिजुल व सोया उटा डाया अन डक्को डाको वस्तु मुंका यिंगिन ढका चुन्थे झन ससटिक उठ वइगु सले छौ शंका भए व टम हठाचाको पडो व जि बालके ख जि तस्क ग्याट टाठ्या व सिक चबुसा ग्यागु मन कोचिट व नापलक जिगो पिलको या लापान लिकाई जि गोतुल कि कोकुइ चिचिट्याई छा जि अपाच हठाचया ठनुगलिया अजाठा छक वा या पचल लिचला आना झांगरांक मिंक व खर्चा कोबाठ्या याबले का सिख चौट ढका जिगो हंस ठ्याटोटल मिका फुटे यातले बिटके जिगो 3 मिनेट आउ मिखा खन अनि ज्या जिना सुस्का मोटर निगो जाब जिब व सट्टिक बसला छफ टसना चंग अले जिटा छौ भलस दुगठे जुल नकटी वाचा व काट कोछना व आशे जिठन डेक डेक छु वस्तु छि दै मुखरका वा या हे मलाने काचक कै खट वइ पाके छि दाया छया जिगो भाग्य ठासे लाठे खिच क्वाइक छक हाला चाचाट ला गोटल वइ हि भव छ वहे सिखले य खया खाता चा कोया याटा वल कोसो चंग हि भ्यागो बसला जिटा देखि ते आछन बाख कोचला पिफुगो बाख साउनी जिमि साउनी ज्ञान ठकुए छम शत्रु दु नटु छुटे मोरुम छक निक टड्डुक नापलासा निम फैला उनेगो बागले न्याको गुचा थे
वो जी बाल खे खस्यो तर छ्या उठे टु नाप लागेको छौया गल्ली वन निखा सोक जको पागो इटा टिटा छे गेर नाप मलाई छक निका जिम साउनी न फैला खटा ठिक इ फाउ जी ख तर भाग्य फैलावन टुङ्गोगुली व गब्ले मुख खंगु जुसला मुटुवाना सोपुया महाभारतीय न्याके युजी छन वया जिम साउनी या शत्रु भाटमेस्ट कलेरा छिलखनी मुनुटो बुवा बुवा जुल डाक्टर कम्पाउन्डर वला इंजेक्सन याना ललिन ठंकल थे एन मुजो थे छेछका चुके गल्ली टक्न सकपना टुइक फिनाइल वला छुछु यात खु खुइरुङका खुपाटीको अनेक प्रयत्न जुल व फुक्क जी प्यावक पटिक सोहा चुना खना चुना जी न्यान्यना आयोको डिकिटका तले पिर्जले ठावना जिम साउनी जा अनचिक्च पाउ झाला मुछि मुछि व उसामरुको छेपाके सोया चुना नाप नाप साउपिनी छै नाप चंग छे चम काकी छमना जस्ता फुला वया चंगडो निमेशा पालम पास वया चन फुटबल मैच ठयो मेशा फुटबल क्यारी याना यना चंग सुइथे जिट्टर करे टिका क्वावे मलानी साउदी न टाल गुली ग्यंगो गुलिटी नुगो बहे पलामट आनल मुखला खौ घेजको सना सो वावेगु जी काकी न न्याब्ले ठ्या वाव पाखे कुसा कुल ख वयो खलाना ब्याला पचमेजो उखन छका खला उखे पुलावना चुनी माला ठुखे टो प्यावना वो छे प्यावनको खनिवा झिट नप नो मुटोसे फैलावंगो साउनी न छुताल मुसु जिक्वा वया बनी टक्न हासा खोस मरुगे जिल्ला साउय जिल्ला का चुनागो तर कने कुन सुटे जिका खया हल सकले मुनुट मुन जिम साउनी न काकी नप झला सुया चुन छको हे दुसोग मुखो अम सुख लाना चुन गो ख लाना चुन जिङना चुनी मला लिप खटेटे या सिठ यंगल गन सिठा यंगटा सिम कोटा या खटेटल पिखालुखी मुव मुवजुल गल्लिए छ्याचल का फुजटेसा का स्वाट बाजा ठाइपसा बाजा कोखल कुटा हागो पिला नापे झोचका टेरंगल लग कोबे पिन ले जख चुन वा ठेबा होली पिन्छ वा ठेबा होली वा सि न्याकल अले जिमि साउनिया नाचाइको सिठा यंगीको सुएको उत्साह छप्टे मनटे थे यो प्राणरका अपाच खया सौसा वगुना वा बालको खंगु टाउ मक्त झाले मुचोसी द्वावया लिफो सुगो जि जिमि साउ सनावंगले गाछबु बिया ठाव यगु मिक चुलट ठाठे मुसि साउनिया ख्वा चमक छन सुटे जिटा टेलिफोन छ बिया साउ ख्वास्यो हुन जि टेलिफोन अफिस वना अन गबेट पियाना टेलिफोन मका नाप नापा नेर चार न्य ठ 9:30 बजे फोन बिउ मिला काचकी चिंकाइको पचल दिपला टावा लेट फिका मखनी भन आला वास्ते मया लेप जी मन पच्चा हटा चला अले डना पच्चा याकन कया बिया दिसरे दगा फोन याका बिया अले जिटच का भयाक सोया फोन डरटिया त जिठेबो पुला बुवा होया छिठेका सोया साउ बैठके मरो तले चटना तुन जिकर का रसिद बित तले वना साउला चोटकोठा गोट का टगो पछि हे वना तन साउ नमवा जिखनि वा टर्कमा साउ मचा न्यामसा डाक्टर छम सटा हटी का थाला जे हटासा उखिस चम साउ पिने जातिमा संगमुनि कम्पाउन्डर नि सटा आया वो ठक्कच का सोटा डॉक्टर रेस का सटा है माले तो पच्ची बात ढकाटाल जी बाइस्कल गया वयावना डॉक्टर बना आया उलिए पित्रे अन जल खला ठठी पि व बैडी पिन पुचो खाकल अपने फुक्क खना डॉक्टर मेचे चुना कम्पाउन्डर के छौ न्यू खन्यन ठेया एया ढका कम्पाउन्डर ता जावाट निटे पेट वासर टोंकल छले अनेगो वासर टेकल लिपा भच्चल लिप लाट हन्छ टक छुजे जिटचका खबर बिया दिस त्या ठगो फीस जुना ल्याउन अले बैडी टेनापा खासखुस खला त अपिन सक्ले प्याउन साउनी व छम्निम मिस्ट अन कोठाडो साउनी छप्टे भव मुनो छम सेवा परायण नर्स थे ल पच्च पच्च चमच टोंका चंगो जी पिने हे खना बने साउनी ठाक्वा ज्याचन सिंगवे छा हाकेले थे लिमला जितना उखे टुके पस छोट गब्ले बन्य पसले गब्ले सिस फुस पसले टाटाको न्याना आया चन गुगु बैगले काके छोट गुगु टुक्टी पिक्या हल छु 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 जिटा अन पलखे टेम यो जावाना चुन चुन लिप बनी लिबका गुर्जुपी निम्न वला सक्टा ठिक जुल्ला ढका अन कोठा द्वाउन खापा किपटी त गय सटा मर्सा पूजा यावे ख उ झिस्यो छाडास ओब्ले छकन साउनी उसामरुले ठे चाने पूजना जाइपे फुट प्रेट वाक छौ जी बाल गलुमनी अले जी बनी कोठा पिवा चुनचना चिरेम साउ मचना अन्य डो फुङकटो चस्का तल गब्ले अंगले लिट्न गब्ले पुलि खेपुना चुन जितना पच्चा मोछिस व ठुक्सी साउयले भाला ठे मच नो मुआगु नो मुआसे वन तासा जठे ट्याकोचा फुटु चुनचुना मेसिया आना न्यवल खनि पंचनारा ताबले जिच्च संकोन तलेला दिन दिन खोया चुन्नगल वाटे तिन तना काचक तले वनाला साउय त अंगले लिरंका फेट काटौ
जिला नुगो काइए मिना होला मचान से साउठा चना उ छे जठे ज्या बोलना चना म मिखा खोबी वहे होला एन खोबी वया अनिया उखि टुकी चिकी चाकी याना कमिटे वया ख कि देखल टुल कपना हिना स्वामा बाल्चीमा व टामला ख छापल मे मेबिलेस अपाच नुगो श्याम साउने ठौ छट तास छिटा बिट लिप मस जिला उडेक चा उखन उख चम साउ सिटा यमले पिफुजुको काट हो आ खुफुका होला उखन ख्वा छबाजुको टासा फुङ्गो आ मछम पुलिठङ्क उखन तिने लास छेटका न्याना टगो टास छसाला फुङ्गल वा वपिन उखन सोम आ न्यामु मचिदु धारनी वपि गुर्जुपिन नेम च्याम गोम गोम गबन सा तुलसा जु धागो लिड्या इलान कुएचिएको नापा टुहे जुरे नाट उठे झझ टाक टेहल ठ चिटी इष्ट मित्र आपा दुमसाउ खया वपि सना वपि आपा दैगुला छुए खमको नसो वपि ठे ट्या ट्या मनो टुक्ट जिगि जिगि चुङ्ग खटे ट्या सिट यंकल उखने सिबे छुए ममुजु फुक्क टच फुक्क बाला फुक्क टजी जि सनाउनी मुख छिम्प्यु आचुन माल साउनी टटस्क हे खोल सौ सावम ठट या ठट हे मफु गुल्सन एकल डिहे मुदी नाचटक अपाच फुहे न्याम ठे ए मुजो ठे यामा ए यामारका हलाजुन साउनी आजको ठपाच छा खौ जी मुठु अझ पिखलुके टक वन वल्या जी मुनु टे ख लागन टा ठुल्टच को सिट यंगो गुला ठ चार छिर ठुके ढे मर्ने एन साउनी खया चुन ढ्युगे मुखो वो उखि चम काकिना वया चुङ दो व गुले छि याठा डक्को याना दि रंगल सुनान मया थे याना सी पिट छ्वे रंगल उखि चोमे साना पुलपुर सुया चुन मखला आ हन लट्या खुला डगला या तिनी सय दान बिहे तिनी उले मका छि माना चो पिछ या छ्या पचमे जो खया दिमते ढगा ठमन सिंक निकया गुली एकल जुगे मुखो लेप काकिय महे फोसना खोखो ट्याल आ छ्या टटाजो सुयोग भरे छल नाचुनिउजी खका छि तया दिथे गे मने तया तया एहे वो डंकिनिय पाटिसबे बाहलक सिपिट छेट न सक्षना हाई हाई याक हन मंड ठामने ड्यो ठामने वा बाहलक यातने सक्षी मिखा हाक अट्न वो फुक ज्या सुयोग ख्वासया सुके लिना यागु बाबा मक्थे जुल टटाजो छ्याओ हन वा वा खल काकी केफना मे पिट्टु पिकल वला पचमेजो मचते ख्वासया मनते आदिस आमते खैडका सिम ल्यावै मको न छि नापा वन फुख वकै नाम दक्ष या माउ जा छि मन चोंक लुडंक याना दिस ठुलेला खनि छि मिस्टे उटर्म साउनी न हिकि हिलो न हन ठग दुको पंकल वला टटाजो गुखनु व पकनिय पार खटेटे आयंकल उखनु निसे हे वेटन वइस्वे झझट आक खटेटे आ सिट यंके माटे मने लुया जी मा माग जुल नापानी से टाला काटे उडो ओके डाक्टर बैरिटेसन भालो मका व फुक्क मुनुtra पिछ्या हिगो व सास तोति व खय मुखसी वाक्कु छिना किला याना ख हाना छुचुया गेगे याडका टाटना टेगो वन याना छेर्न तर आ छिनु देव टुयो वस्त पुंकी न्याठासन नकी वला अजी वला टमा वल तका हंका माने याका चनको आ सुनान पुछेन याइ मुखो अझ गुंगु भिंगु ज्या न्यन जकन वनचुन जी मुखो जि सया मजिल तया टटाजु काकी इपकन काका मक्ति ल स्वे ल हजि ल काचक जिन ल यंगा बे छ पच प्याकल न्यापाचिना ल टुंकल जे आटा सुया चुना जि जोहे जुल मुनु टेट लाला निसे मुंगाट इच्छा अभिलाष पूर्ण जुलन छन् अख बना बना वंक खे माली अखनी ठोक जि संगु बोछे मोटु उकि जि ठो ठे ए टाइमफु खैट बाख कना चुना टका टाइमफु छल छौ ठम खनाको जिमि साउनी त जुगु खसम्म छिपिन न्यन तयु बाख कोचला न्यापुको बाख भौमुचा पसले न्याव पिन सुमरु ठ्याक सोया पसले पाजो टाटे पुलु चुना चुना जीवन व टागो खंगु मुखो नापलिप जुस वनि व चासन दिसडका गुलिमान मिजासे मुनख ठौठा पुछे मया खना छकोला टन प्यावल पसले ड्वाहा मुनि मुखला ढका न मने वला तर न्याब्ले नेपाली काप मालकी ठैठा कागेना तैगो ल्यावया न ठैठे जागो ठाना काप मेठा गनुमाउनीगो उकि हान अनटो दना ठ्याक्क चुक पसले मिख भया बाबा लागो बुट्टा दुगो रंग रंगेको नेपाली काप पुछना टौडु उकि मध्ये जिट माग पटिए काप छसा न ड्यनस लाना चुङ जि खना अले जि अठे दना हान चुक पसला पाजुटा सोया आला जिट सो जुइला तैगो आशा तर व सोगे मखो सोए कन्ना चाहिँ पुको ख्वा जना नगुटिया कोछना चुन्न चुन्न वइगो वो अवस्था खना जिन पच्च कन्ना चाहिँ होला ठो पाजेट ठपाच नुवा मुछिंक माग छुजुल्या छकन्यना सुए मल्ला ढगान मने होला अले जि वेटा ठठा सुके विचार तया सुए पाजो कपाचको माला वा हा ढगा छक टोल सोट हान कोस त मेग छु मरा
अले जी सुमको चुनी मुफ्त व छु मरासा पसले ड्वाउना फेटी ठ्या याना याना मख पाजो स्टा सुजिल्या ठाउँ डिस ढगा छक छस्का तल जिन अन्स चंग छ बाकासे फेटना अजुन व छु मरा अले हाना जी पच्च बयना ठठिट पलन तया तया देश रे जिता तया छुजे स्टा छुजला ठोख उटा टडंग भल्स जुल्थे व छि ढगा हाना छस्का छक तया ठगो बाखाइ भूमिका ठुक्ट छुट खस्टा तया छुन जी मख छिकपि बोए जोपि छिकपि न्यानी टोपी माउ खना मख छिकपि अनुभवी पि अबले व्यापार विषय सल बिया दिते आठो खैन सल बिया दिफु छि सिएसियो जी मोच बले अविय नाप ठोपसले चुना चुनको जी छिन्निर छिन्सुर जग डुबले अबु मरुगो अबले से जी फुटे मोफ्टे याना ठोपस चाका चुनाको तर ठोक छि सिमको छे मा याका जुगले माया छेजे याता छम ग्वालियम दस जिउ रहि मने तर मामा जन्म सब स डाहे लिंक मफुले ठौ टक्न व इच्छा पूर्ण या मफयाचन खजा जी ठौ टक्न नि छर फुइटुंगा न ठोखै अपाचन ध्यान मोटियानी गन उनी बोले सु मिस्टर खसा बाबा लापे हिस्सा दुपे मिस्टर खसा सोत वोल ठुलिए जक ठौ गजब जुल पसले कापा बाना भच्च मगा थे चुना कापा सुएरका वंगले वना आज दिय यने कापा यक्को ढिका टगदु उकी जिता जियो कापा उष्ट खन मरो माठा पुन्टु व छसा निसा हाको पर्सि जग उकी जी मेउ कापा जना वपे वइलरका इरो ठुलो जुयाचना अझ अबले कापा छफा बेको चना व म टुइच ख्वाम हिस्सा दुम छम मिसैके जिगो मिखावन खजा जी ठजापि मिस्टर निनी दैथे ख कापा जना वपि न ख पूजा ब जना वपि न ख अझ सफो पोपो जना वपि काले जे छात्रट न मखंगु मखो अट्न ठौ व मिस खबले जी मिखा लिखा मफ्ट सोया चुना अटका वो मिसा अपाचो बालको वस्तु पुनावगु मखो नटिसा छु मु वंगडो नापने माकसी गप्टे वो सिख याउसी दुगो करका कैची मार्क पटसी टुइसी चंग पिलाको बाबु खण्डया चंग लोवन पुष्चो मे गान याटोगु मखो टुइसी चंग ठोका टोगो पुन्टु जनी छ पाछ्या टोगो निट्टु निना नगु फुटिथे टुइक बुटा दुगो पमुइथे चंग माया रंगगो लने आकाश गंगा आकाश त निगो भाग याइथे वइगो नुगो पाइट नि डोन चिंका चुन उके त व बेको चना व कापा पोला खाना चंग बालके सिडु जे अथे मिख लिमका सुया चंग खना व मिख कोकना पच्च फसुए थे यात अले जिगो मन चाइल ताठे ठो मिसाइ त माकासे ठासे हिराय इयरिङ सुइका व य सिकै ठासे स्वासाइगो चिपुचागो सिक कोखाका रेशम साडी सिकिबले गेजको चंग लोइ हानचका वटा सुइबले ताठे डुगच बाला तल ई कुटुक कोटना जे पसला पला तया सुए छुचु कापा दो अले व पुलुक छक सोया माकासी फिटिक संग निल्थ्या याना पो बे डिगिटेन जी डिगिमला व मेटन कापवा पो चो फेना सोया ठो न्याक ठो खेलो ठो मलेगो टका पुट्टुपिका टाउ बिकाचना छसा निसा बिर्चिन दुठे चो तर जिगो मन अनडुग मको कल्पने विमाने यात्रा यावना चन अन वो मिसन पा टाउटे खजुल नापाला ठै ठै कथा माने मोजो लिप छे डुटियंगा जन्मकासी होनीगो कबुल यासेल तिने बल्ल माने जुल अले जिपि निम छन पसले डा पच खाना चंग बक्टे वेन कापा जुनाबुको टाके लाका कापा फुक्को पसले टुन्टया छठा गामे होना अन लाबला चोटले वो मिसा जिटा ठुली माइ नाटल ठुली बिचारा तल छु दिनला माय स्नेह लो मथे जुल लिब अञ्जक चुना चुना ठग निर्वाह जुइगो मखना वेट न नाप बुना ठठा छे वना तर अन मामा वेट जेछि समया जिटन तमजको किनेगो लिप वइगो गृह कार्य कुशलता छे सुच्च पिछ सुना वइगो ठाजा लाजा पोस झझ टाया व्यापार वृद्धि जुखना मान लेटेया भुइट बहे मोटे ठ्याना हला ठजाबले ठुके सुयादिस रे बाबा लाग दो तागुसन जि चसंग वन अलेटिन खन अंश कुमाटेस पाराकु निकु डिकाट हो जिगो लिउनिस सिसपुस जाक दुगो खमु कोबिया छमफम बन्जा डना चंग वो ल्यासि मिसे नप वे सिबे टफको काफो फ फेना चम छम बाजति व मिसा जिट टुंग को सोया चंग जिगो ख्वा याउन टे नाप क्वाना वल अट्न जि खरगा वहे कप नि थे स्वेथे याना वो मिसे मनियो पाबलना चना वन कप फ बे मोदि कुसे बिकुटु चना जिट पुलक टु सोया डना चुन गरे जिगो नुगय टुकटुक जाजा वया चन अथे वइना नुग पारपार मिंग व बेकु चना तो कापा पो संगने सिडु उकि यो करेन्ट थे जिगो लाटक न ठठर खा उकि जिगो आशा विश्वास त वो मिसा अवश्य जिगो खन्यनी व जिगो सुन्नीको निरस जीवन दुथना सरस याना बि अझ आबले गन गन डोट निमु या क्वारल बाट टवाय उपद्रह मचते सा हा हा या त
जी लिचिल मलानी कुमाटेको भाडाकुटा टट्टी जग डोट निम जिम्ठा लिक्क छङ्क छु होला जुगो स्वप्न भङ्ग जुग ए पहुँच ठुके वा टका चिल्ला डङ्का हाला वो बाजा वम मिसा वो त चुट्याङ्क साला सराफी पसले दुट्याङ्क ल ठट जुगो आसु व विश्वास पुअ डाका जी अन लिचला वया ठुली अफ पसल पाजो छु मरा मनी अवस्था मौन टाङ कना चुन जिटन बच्चा माइपुसी चुना होला वेट शान्तन बिट लोग शब्द झिके मोख्न अले कापह मन्यासे जिना सुनक ल्या वया बाह कोचल खुफुको बाख फुहे पौ जी न्याब्ले छे द्वाउन बिले वन कठन छक भुटले म से लुम्र गबले 5 पिन्ठा वा 6 पिन्ठा वसा मले जुपी वा टटा जुपी चुना चुनी था भुटली ठंके वनी बानी ओके ओकन जे जिम पास छमेस्टा लन्च नेट सटा टौ ज्या प्यावन कठन 1 घण्टा नापे ठंग वना ठ्याक्क सुया पास बैठके मोरो मेपे पास पि वे इ मुजुनी ओके पास न ठठ्या भुटली मख वना चुन जुइरका सरासर ठा वना सुया पास खन मोरो पासे श्रीमती फुटली चुना चंगो जावका न्यन्स पिचके डिकाटे ढंकुसा फुटली मिचानी निपा फुटली स निगो ठले गुरगुर डाया चुन्टिनी जिट फसार जुल अनछे जि निनी तैठे वना चोसा तता जुन अपा खला बलेना उइगो नपा चपा खन टुसा अति फुटली ठंक जि गबले मौनानी ओके जि लुखाटो चुना तया गो शिबडै मरला तताजु आका चाका जिगो स टागुली तताजु काचको पर्छि चोपा छ्या जिट सुया फिसिक निल गो ठोज्जा फुक्क जिगुए जगथे लानी गा घडी सुस प्या झाल दिसर बैठके टाचाका बिला आ छो अले छिथे जाम पाक शास्त्री दसेले हान मेग छु माने एन मास तया दिस शिवडाई पलेस झि ग्वालिना बि का छुया माला ढाडा जि द्वाउना छोटो खनी टटा जे फसार जुल जिट गन फेटुकेको अनि मेचबा छु लास दुगु मुखो पलखे दुनिया व ठग न्यन्स चोंगो पाच सुको छपा क्वाना ठगो प्रस्तुत बुढिया परिचय बिल म आ छिकपिनको ग्वाली गिहाले बरो फुटो टैठा आसन गजाउ जे ठुनी सिका दिस अरे बाबा छिकपिन छ त्यहाँ गुगु विश्वविद्यालय विशेष पाक शास्त्रीय अध्ययन जना मोसा निगु पिंगु देशीय पाक शास्त्रीय परीक्षा ना वे ठुंगु दु शिउला टाजो का बरो टया दिस छु परीक्षा यामाल जिटस्क भयाक सुया टटाजो निल उलिया मुखला मिजटे जाया गुल ठाको वो छु बिजाया माग मखो ठोमुजो वो मुजो ठोमसा वो मुसा टा देवागा छिन टटाजु त ठठ्या मख निछि निछि दुख बियाटेगु जुइ छे हाना टटाजे छु जालुना वल्था मुस्यो अठिया न्युन्यु फुटले केना टल उकिला छु सुए मागे मखो बर ठुकिचका सुया बिया दिसरे कोपनी जि छु लिस मोबे टाठ्या जिम छे चोमना अठिया जायाम थे चोंक सुंक चोना टटाजु टाठ्या फुटली प्यावना छोटा जि कोर छपा टोया खपाटो खाया पाचा सुकली पुचिक फेटना टाटे जिगो मिका टास वो विशेष प्रकार ठलो जना के मोसी वहे ठले जको वना छन ओके जे सुको छ साला वे लिक्क वना मिका चाहेका सुया अन नक्टिन हे जको बोपना ट उठे टरकरे हा छा लावे खोला न बुखा चे छना चन तुंको गो निटे पेटा मेमेको घासना डेका ट उठे टोटोपिया ट उठो मरमिरना छुनाटे टुंकल ख्वाव छपा किस्ती रुमाल टोपिया ट उठो सिसा बुसा टासा छौ ट्याकुचा अठे डोचना टलटिनी पोला मटनी थो फुक्को सुव्यवस्था खना जिन्नुवा मुला शिव सुन्दर भाग्यमनी बा जिला छु साक तरकर छट ने मास्टी वस बा मर छट छि माल टास थम सेना सेना यकमा उन लाग जाजान्ति यइगो ठनला छुछुजको परिकार डेगा चुङो टाठे अबले स्कुले नाप बना चुन तिन बले हे निम खन बले डेगा सुर्क छटा बना छौ जुसा गुलजिउ अन वन माटाइ थे मुच जित खनिव न्यु खखिन बराबर लाहे ला हाना कल्पना विचारे रूप काल अबले टो अति याग जुस अति ओबरसी वना भौनी खनिको मुखनी व तो विशेष प्रकारीय पाक विद्या गुण वइको बरो आ लाग जुस अबले लक वो ठले सु प्राणी संगठे चुना वला वो ठलिया पुसे गुजुचा हापटे पटे प्या वठे चुङनी जितर करी डाग जिर का चुना हाना न सवला सु प्राणी संगठे चुङक अले जिगो मने च्वास वन लास ठोटटा ज मुआम झंग जग ढाका मोटला कारण जिनाटेको डो झंगबा सु प्राणी त मुआम क छिचिक मसल डो लखेटया भुकल टास वइगोला सापे सा ठन खनागु दिके न्याय त मुआम क ढले पुका नइगो उखि टास स झन्ट स ज्याल जित विश्वास थेन जुल अले ससले नया वइगो छम्म मुशंक डेकाटम बटै सागन लुमनावल छकल गरखेस चुनावल उन ठठियाना डेकाटमल मोखला लिप लुमनावल मोखो वला पुआफया मसला सोटना डेकाट हो हाना पिकिए डग वटिले टपागो डिस्क ज्याक टेया हे लुमनावल पक्क वला अठे मुहामा क डेकाटम जी याने टु टेया लाजक खाना टे हल गेचुंक सागु वला ई कुटुक वन म गरखेस चुनावल खै
एहे याना ढेका टाउजी मेल बा आला ला नेहे मोक्ट बच्चा डिपा हान नाच स्टेटिन जिम चिरिम केचा गटल्या दाजु चनचन गोसी जुयावङ निनी नेउ नेहा चु दुरु भज सान्टो हे टु छु तागते वास पचन ने माल्थे तागु लुमना होला अले ट्रुन्टे मोनिसिल ताथे वोला अठेसाई हाना तागत न अफडै तका मने त्या लोव खला वो ठले सुइबले वो ठल बखु छ छ प्याउ या चुन अले चस्स मचबलाइको कन्पेन्टे खनलुमना होला खज वो ख छिर छिनिर न मया टुङको एन ओखन वो ख याना मिखे न्यनसन लुया चुन अन मास्टर टेसन टटट कपि सपटेट ठटे छ छ जग पिन लाका हाया नै हो हाना वो सर्प मसिटले चमी चल चल लुना मिखा टोल कना चोथे वो बखुनी टलाक जित कन्ना चाहिँ पुको सोया चुन कोठलाटे टुङको मेस चुपिलुया चुन मनु त सोइथे जी सोया चुन मफ्ट वो थल काचक लोना कुए डिका कथा वो बखौ पिकार का सोया वो थले न पुसा चा न बखौ छय दो ओला के कोफना ओपटी कसो वरी प्याउ या चुङ कुट्यार घा जुया चुन फुटु छौले कोफु नौया चुन नगल जी टागो खंगुया मखो अझै आफले जी जसंक वंग छुइना दिया हाइ ढका टटाजु ठंक होला ठुके लिसा जी छुबी गुगे निम्ते जित पाटी आठको ख वहे जाट गिक सेन टुंकल टटाजु जित टुंक सुया चुन जिगो मुटी इ गन जि ग्यारा चुन जी गुगु टटाजु विषय मने लुका चुन वो फुको टटाजु सिउठे ठुठे चुना होला गुगु चिन्तन यागु जित अधिकार्य मरे अंकल छाडास वला जिम छम पासे कला अझ मेमे सु मिज छमेसी जग कला जुसाला जि ठजाउ ख मनेटे मुजी टुंगुगो अले छिया अपराधी थे टटाजु टच क पुलुक सुया टटाजे ख्वा गरखेसी चु जिला जित हकिन दगा चुनगु तर छुन मरा छपला ठुयावया जिगो ल्युन्छ दनाउ ठलेस क सोया फुंक चस्क्वा जग तल जिगु मे ठुठे चुना जिगु मचिंग वन नुग पार परमिना चुन टाटे ठौ जिछा हटा च्या वो बान्टिले टाटे टोप टेका जगु वो जुसा ठोफुक फसा जुइगे मुखगु ठौ जगु मुख मेमेले न जाख छुया मोर्सा निनी तैथे ठोछ्या वया चुनिगो अष्टका शिव सुन्दर नपा जिगु छु स्वार्थ न डुगु मुखगु कलेज पास जुसा पुस्तकालय छकनि गजक नापलाइमा वइ माबो निम छडु जिगु टाइफाइड मुरुगुली व कलेज टोटा मन्त्रालय सरन कायांगुल जिजक बीए फाइनल छना चुन निमे छु सादृश्य डुगु मुख वे अफिस फाइल न छिछंग या जाया देव गाम जिजुल उखे ठुके किताब सुया चाची जग हिलिमाम अटन जे मासा ठन छना चुने यो खो पास निन सुनु ठफुक्क टटाज पाक विदेय आकर्षणीय शिबे टटाज पाकी जिगु मन कोसागु परिणाम टका जि ठौ तिनसिल उके मन ठगु दोष स्वीकार ना जि तिजग दना छिलावया ठुके ठेंगा सक लिप सोया टटाजु जिता सोया मुच कोसनाटु व कोपुंग कोसौरी नुकु काप्न नोका लोनाचु ठटे टटाजु कोसनाचु ल्युने खना अबले स्कुलिया वार्षिक उत्सवले जाइनाचु लुमना होला गुली कुटयना जाइनाचु गुली जिमसा हाके वास्ते तैगु मको कोको छुछु जाइनाचुनी चुनी मानव ठहे छे भए न्याथे उके खनि टटाजु गृह बियाने पहिले जुया विदेशे वनान इज्जत यावे फुगु तर ठौ जिथे जामा नालायक मनुइट जाल्ल ना टटाजु साप डोंकल टटाजु थलो बेन्ट या ल पच तन छिकुच वाटे च्वाइंक मिना अले जिटच कसवट खले भेव इज्जत या प्रश्न मिटाचु खण्डु जिजक जुसा जे टुटी जना छम फने मास्ते होला टटाजु हाना कोटु छुना वो कसौरी चिक थे छियाथे याना चुन अले जिसिल जे अन्तुना चुन ग टटाजु भिमटाल उके जि क्वाउन दगा मोटी तया डजग दन्ना कुनी बैठके क्वारांक खपचाको उस होला टटाजु पिनुल का वेक चाल जिटन छु कारने मरेक छुया थे जुल कोट फिए मलाने शिव सुन्दर तले थन वो वइ कथा कुनी टुयु नारा व नुस नारा निमला वे टंगल मेपि जग दगा ठक्क सुवले जिट खौनी खपुमौन जि ठट ठम चिना जिला नाचट वयाचुन तुन्नी शिवदाई टाटा कोट फिना शिव सुन्दर जिट छक व टटा जिट छक टुंक सोया अनपुटले चाकली मिख बोल जिगु ख्वा गेचो जि मुसियो टटा जो छपला निचला झास जिलका ठन्न सक्ता जुरे जुल ढका ठ ख्वाले खण्डे टुंगुको चिन्ता व भेट सुत्केको प्रयास यात शिव सुन्दर कोपुंगो कसौरी मख थे एन वे ख्वाले शंका व टय रेखा लक जना चुंग जि खना गुकैटा व भद्रता टोपीको चेष्टा नाचुन धाना टाल नुसा कुने अले जे टाच जोंका टम भोम छ थ्या वे लियो बैठके वना मेमेको सब जीवले ममुसा भए जुलिकेला मनुट इले छिनि ज्याचन जिपि बैठके ठ्यामले अन प्रेम प्रसाद रूप रत्न मंगलमान सिंपिन वयाचुन टंगो अझै आटा शिव सुन्दर या न्यानी वनिमा बसला वया नैका ठनाटको जुजौ छकि दिगा चुरोट गोलचिन चाका जिमटा बिल अले ढौजना तले ठाउन अले छुमानी चुरोटिया नाप अनेक खपोदल राजनैतिक सामाजिक छु
जी छुए खे भुटका मको खाली मने टटा जुए खंजको लुमना चुन आ छुना नकी जी ठुकी प्रतिक्रिया शिव सुन्दरी मने छुलाई जी हाना व टटा जुटा सुगठी बिवार याइ जी तेगा आदि ख पालम पा चा हिला चुन चुन शिव सुन्दर न खे उस्त दुमठ्या ख जिउ तेगु छौ न्यु लिसलं काका चुन अजाबले ढंग टोप तल अले नेगु पट्टी खप्या होला गुलिसन अंग्रेजी खाने या प्रशंसा या त गुलिसन चिनिया खाने या पछेकाला लिपोया ठाउँ छुपलन नेगो ठोखे बस जुल गुलिसन तल तले ल्याउना चोचना नेगो गुलिसन जिटिया त ठन्या चुना बुफे स्टाइलन नेगो छु निर्णय मुजु लिप सुंगो चुना चुनि मुजिया जिटया वस्तिया इच्छा सक्सना शिव सुन्दरी पाके सोजको सोट अजाठा तताज तीजको ठ्यंग होला मानो न्यायालय प्रधान न्यायाधीश ठ्यौठे सक्सना पालक नमस्ते ना तताज न्यनि मुद्दा पेश या त तताज त अगज माला डेग चलुल के मरिया छ्या छ्या जाचुंग बुफे ढाब्लेला के टन्टा मन्ट झट्टै ट्याच त छिपिन्टा छिसा ठन्या ह्याबी अले बुफे पछि पिन्छ बस बस तगा लापठा त जोना पछि नेगुला खनि तगा सन्तोष प्रकटिया त भए सुरु जुल टटा जो छुजको जुरेना तल जी टाइम पो मानो क्यान्टन सहरिया स्वप्नपुरी होटल नापा कम्पिटिसन या नाचुन तरकारी ला मरिचरी सिसा बुसा ल्या खाना सहे मुजो पाँच पिन्छा गुलिसना छुकिए तारिफ नाचन गुलिसना छु फना कयाचन तर जी सवाल लुमके गन छुकेको नाजक न लुमके मफो छको निको कया घटना छुट ठुले जग जी न्याकया प्रयत्न यासा टटाज व शिव सुन्दरी पाखे वंग जिगो मिखैटा जी लिसाली मफो जी खना चना टटाज चिन्ता व भए आन अथे दनि शिव सुन्दरी के न शंका व टन ओके शिव सुन्दर छक झिनाप चुङ मेचे चौन न छु ख टाइटन न वया ख टाइलर का ज्ञाना छु नेगो इच्छा मोर्सा जी लानीको काठ्या याना बिया वटा ख छुकी मबिया तर ठोक ख मेपे पासपे सुनाना मख स्वेगो कुटन मया इमटला संसारे छुए मेगो विषय न प सरोकार मरो ठोसा वसा ठोटी वटी थुले दुनी इमिगो संसार लाना चुन गेगे एना नेसिरेका जी पासपे न प प्यावया तर मन अनहे छेन लाना चुन तताज व शिव सुन्दरी भविष्य चिन्तने ले वना चुनको पला ठाटे लागु मख वो छे हाना उनी मखनी जुल्ला तताज न प खला मखनी जुल्ला तइगो इत्यादि ख जी ठरक कटोन नुइगो ठो काका वल टाइट काना क्या मनि त क गाफु मखो गबले ठाठे जीवसा शिव सुन्दर भोब्या हैगुला टका ग्यासा गबले तताज त पिटना जग हैगुला टका ठण्डा गबले गबलेला झि याना मफटे छम निर्दोषी मिसे त फ्लाकले ठिन्ठे जुलबा टका नुग मुछना होइगो ठोको प्रकार ल दुच्ची अनेक चिन्ताई सागरे लाल काका छमनिम या 5 मिटर टोटो जि छिठन वना कथा कोठा वस इस टोटा आराम चिरे चतावना चुरस चक चक याना ओ इले द्वावनको ज्या जिम छेचोम माइठा चुना चुन्थे कोठा मो वे वसा जिगो बेन वे न्यने उलजिउ मुखु चुरोट गोप वन मसियो चुरोट या नाप नाप नुगले न मिचना जुन कने प्याउना गनुवनिगो कलेजला बन्ने जुइटुङगल तताजुइठा सुनास वनिगो लास तताजुइठा कुनाजग तइगुला हन जिटन याकज जिउला हकाजग हैगुला माबा अन्न वनिए मुख हन बिचाउल अन्जको मौना छ्या छुज्या टाटे तताजुइठा पिटना हलतास छेचना न न्यापा हिक खन्जिन माली मासे हस टाट न जी याकमी मुखो माबो जगा जग दनि जिटा चुए मी फोटे जला बापु मफुनीको चुरस आस्त्री सोटना वाटक दना कोठा इरु ठुरु ज्या गोरु चक्क लुम्ना होला ठोक्सी टराने छौ नेपाल भाषा साहित्यिक संस्था नेपाल भाषा प्रचारक संघ स्थापना जु आला अन्न नेपाल भाषा साहित्य विषय अवश्य चर्चा जुई विराटनगर छको सिकेको न ख बिरा जोच्न चाला वेर गायु विचार अवयका बचके टिकट सुएरका आइएनए अफिस वना सुया कने खुनियाको टिकट विराटनगर पेन्यान चना जोचे हाट बजार नपनाप कटन मिल सुगर मिल जुट मिल आदि सक्ना सोया बसे चुना टरान वना ठौकने टरान पूर्वी नेपाली व्यापार केन्द्र जुया छन् भोजपुर चैनपुर धनकुटा आदि ठासा जडीबुटी फलफूल छंगो नेको आदि वस्तु क्वाव्या छन् काप चिचिक लिस जपर आदि माल विराटनगर जुना ठाउँया छन् उकिया हिलबुला अनहे जुइगो हाना अन लिस ज ठलबल न यक्वे डेको ठ सोसठा बसजा पसजको खण्डो हाना नेपाल भाषा नेपाल संस्कृतिको खाली नेपाल गाल्याजको टका गुगो वर्गीकरण यगु ख वन अनछनी बिले अदुरिष्टपूर्ण सिद्ध जु अन्न डिएग चिबा डयडो पूजा विधि व्यवहार न वहे खण्डो पुलागो बजार पाखेला नेपाल भाषा ल्याइपिन यक्वे डुगु जातन खाखला मा ढा मलागु नि मिकफ्टिया मलावा फ्रीगो
छम्निम पासपिए मसिको छौनिगो सम्मेलन सब सोसो हे लछि फुग होसे मोडो लेप छेगो पो ठौलेला ल्याख नासु ब्लेडका बिराला निन सुनजको बाकी तनी अले छक्ल हे टटाजे ख्वापाओ अवस्था चलचित्र ठे खण्डे आवल हाना पुस्तकालय बा मेटा शिव सुन्दर नाप्लाई ब्ले गए खलाओ ठो समस्या न चिने पखाठ हे न्यन डाउल अले जे पक्क याना जिछे वनि हे मुखो तर ज्यामरेक अठे अञ्चना जुनिक बाला खमखो हान सम्भव न मखो उकि जित छ्या छ्या ज्याच अझ आफूले छम पासा झिक्कले जे बिटा फुटो तयु खसिया तल मखो मिस्टर ठन स्कुलले न नेपाल भाषा तयु खज्यात न ठन जिमसा बालक वंकी फै मखनी उकि लाबेला चुना विद्यार्थी नप नप जिमटन तालिमिना ठका दिसरे जिटा तो प्रस्ताव यो तल जि नेगोसिएसन निसे स्कुलले वंकी पालकया अंग्रेज छौ सब्जेक्ट न जिटा बिल अन्य समाज ड्वावले से अमिगो सरलता भद्रता व विश्वासी स्वभाव जिटा प्रभावित या त आटक न अन्य बसुजा पसले भाङराजको टोप्या न गाने टाठे टाट आशा अन्यको जीवन स्तर न जे कान्तिपुरिया नागरिक टेसिबे गुलखेत जुए निरा सोलाइटर गाचुनाम जे खुला फनाउन स्कुलिया हाफ इयरली जाँच्न सिर्ल अन्य नेपाल भाषा प्रचारक संघीय प्रेरणा विद्यार्थीसँग कुटो याउले जी विद्यार्थी पि फुक्क पाचल अहिले जिटा झन् वंके मास्टिउल खूब मनट्या वंका बराबर सांस्कृतिक कार्यक्रम न साहित्य सम्मेलन कवि गोष्ठी याका मजा है जिगो मास्तरी चले जुयाचुना छन् जे न्याब्याइ ठ्या लिजर टाइम स्कुलिया अफिस अखबार सुयाचना पोस्ट अफिस वना वम स्कुलिया सिपाई पोच पो जुना ड्वाउल जी वास्तव मैना जी यान निसे खना वे लाटे टुइस चंगो पोच पो जुगो दु गुग जुगो खइ हे मखो छा रासा छकनिको अफजुगो पो वेबले नेपाली खामे वेगो उकि जी अखबार एट्नो कोच नाचुना तर पिउन बाजो मास्टर साहेब ढका पो जिगो न्यन तया हुन जी खन बालिस जंगो बेलाइटी खाम जे आस्ट्रेच या सुगो पो जी ठोटका पो कया सुया आख टटाजु यागो जिगो म चिंक वन का आट आसु मुक्तिला त अवश्य टटाजु त शिव सुन्दर पिटना टलजी वया ठया मरिया जिटा ग्वाली फना हौजी लास जिटा कावट गाटिया हौले छु अले जि छन् ग्या त वो चाला छिला न्ययको दृश्य जिगो न्यन छ चुवाउल वया फुटुया लुका कोस्न चुना शिव सुन्दर जिटा व टटाजु त टुंक सोया चंगो हानचका पो बालको सोया टटाजु मखेकेटका तर आख टटाजु गे हानचका चस्क्वाटिया सुइबले व आखला जिटा भल्स बिया चुन चुना छारास व आखला अठिपना छु बेड न पिजो खनिमरो लेलेट्या निला चंगो थे आख छ छुटेजु अटना पच ग्याजुको पौला टीजको पो फला सोया भए पो ज्यातना गुकी च्याटल थवैको पुने खुन काय जंको छि मजासे मजियो लेपा जी थनवया सिला शिव सुन्दर लचिटी सस्पेन्डे लागु ज्यात बाखा ठुलिया कोचल नेफुको बाखा बखु जे कागजी पाले छम दो सापे यम अट्ला जिके मेपिन न्याजो खुजो है बखु त दो लालचिन छज दो चिनिला निजो सोज है दो बडामिन छज दो हाना कागजी न मेपि निजो पाल जापिए दो अट्ना त याको पाले कागजी जिता सापे य वही वो ननी सुट्ने टुयुग निप प्याल्ल लुइका वो छक कुरिया जीवले वो छक गप टफका मेपि पुष्टे त लिउ जीवले जिगो मनिया स्वाव वटा छजो वो यगो पाया न न्याका तइगो दो वो पाया छिल सल जिगो मनिया छु अबा प्रोटीन नाचंगो दु मुसु जिवो स न्याटो चुनि मास्ति व ख मेटा मको अटे चाला छिलाटी जको न्यय ख जिम छे चोमेस्ट मच मोर डगा सुना छु तालठे मुसु नुगो मुचिंका अठे चना चना ठौन वे जाठी मुजु निगुले जिम केचा जाठोगो गुले हाल नवङ मुखो जि जाने टुंगा वया गुलटया नहय म अझ आबले गन तो कागजी पाली जिटा छे दुआवला न छुडा गजाको अवस्था दुआवला वो ख लुम्नी व है आटक नुगो पार मिनी उकि ठुके जल खला टेस हा जना हल जिला फखा बोल्ला टका काचको डना सुया तो कागजी पाली त पटि जना बाकी हया चंगो जिन हा जना ठट पेखिरा हा याउसल इट मुट कम भौट फारपर सनाचंगो बखोइ पोप्टी पंगली लोमखन थे भौ पुली कुटी वया चुके जुन बखो छके लाट भनिया बखो जिगो छेली दुआवल भौन चीजको मेपिनको छेली सुलपिट अले जी भयावना बखोइट जोना वइ नुग फारपर सनाचन पोप्टी ओ कोकुइ काटो जी तले हया हलो चिकन पाका च्यान छिन्दुबले लाल अबलेन छ जिगो स तालके वो बखनी किर्टेकिटा केन्टे छ ठिक संका पोप्टी ग्याग थे याउइगो तुटी टक टकवाउइगो जिना उटा खो विचारना टया जिम छे चोमेसी जा ब्याक्क मातृ स्नेह वइके लट्टासा पाइमो याको बखोइट लट्याब्यो याको बखनी नसमननी याको बखोइ गसुचके मानी इत्यादि ख वइ निजा जुइरंगला छु ज्या वो बखनी नसमनल तास वइ न केसे पनिगो ठै टाठे कारण जी छु मुसु
छन सुटे जी न्याब्ल्याइ थे बखौं त टोटा वेके पि छमनिम पोलिन छोया झाटिया बखौं त भुर भुर वया पपु न्याका के नाचन अले जी रुमाल चक शंका बिया बखौं त वया काव नया चन जी सोया चना छमनिम बाजी न ठाउना चन उकी मध्ये वो कागजी भाली डकले चुए गबेट जाका मेपि बखौं त जुल कागजी छम मो न्याब्ल्याइ थे वया चन याकचा अजाटा गन गन सटाच सम खण्डेक वल बखनी मखनी जी खन जी छ्या छ्या जला हा हा याना अले मेपि जलखले पिन्छन टाल एमसा गुली जस्त पली गुली कोशी चना हा हा यात निरु सुरु स्टाच इरो ठुरो जुबले बखनी न खन बखो इपकना उखे ठुके बिस्यु जुल पचलिप सटाच सिबे बखो चुए लाग टाके लगा सटाचा जुहे जुन जिगु मन चिक्क मन का जुन हरे प्राणीते जीवने छु भरोसा थन गजागु जीवनान्त दुख तरेना तया अन अजागु महा दुखे लाट टाठे ठो बखो करपिनको लाट वनि मामला हना ठट ठम टु नना ठौचक जी मोवेको जुस गुल जिउ मिगन मोवेको ढका छ्यावेको जुइ मागो उके जस्त पली चोपी मुनु टेस ठपिए कुटी उनी थे चोंका हा हा जना चोन आखिरे मुनु टेपी मुनुए खनी अंश मेपिनको टट रंगो दुक्को सोया चोनी मुफु जिन मने वगो अनेक खछकितया हा हा जना चोना जिउस फस बखोय प्राण रक्ष जिकेरका ठोसल जिमकला न छुछुरका कोशी पिजको सोट गे गे वो बखो सटाचे पंजा टोपिका वो जस्त पो सट्टिको कुटी होला अले अंश हठा पठास आह आह टका लावेका चोन मानो मामा ज्ञाना खयाचो मचकाट लावेका चो थे मे बोले जोसा वो बखो सुएको लाटे लाउनी टका मा ठण्डा सुनाना लाना क्याटिन तागजुको सुसा टोप्या व तर ठौ वे बखो वो जस्त पली चो पनि न्यामेसी लाटे लावसा जिउ टका जी मुनु मुनु बय नाचन मन यक यक टिना चुन नस नस न चिल्ल चिल्ल पिना चुन वो बखोइ नला अम्ठा याक्न ठ्यसा जिउ टयु मख जुइ पच्चत टापको सटाच इरो ठुरो जुहा चुन तिनी बखो टाकेना बखो कोए ठंग ला टंगको लिए वे जुन्ट मचना चुन जुगु नुगो अज्जन पारपर मिना चुन तिनी दिउगे मखो उगे बक्ते वो सटाचा हाना चुक टाके लका स्विंक मिंक बखोइ ट लिट जिला महे चिक्क वना का आना जोन ढगा चुना जिमकला ट ला का ढगा निप लाट मिक पाटिट सक्सिगो मनो बोल ढाल बा वो बखो मिटी मोटी अनिगो ढा वो बखो चागवारे ठ्या जुया कुटु वबले सटाच चुएला त बखो जुन मफु एक सुयाला वो बखो छम मनुइ लाटे लाना चंग अले तिने फुंक मिंग जिगो सास ठाटेला त वया पिन्टु जग लिपा दिदे अजमा कोठा प्यावै कथा का पाजो पटसी सिकी का ढाव जित अले जि जसंग वन वो बखो जिता द्वा वगो गुलाटिन फुट बाख चाफुको बाख सिलो खो मेटा मको छन जे अठे चाला ल्याया चुन बले छटा सिठा यंगिटा कुटा ढेका ढंगाट ल मुनु त हुल्ल मुना चंग दो गुली गुलिला टन टन वेका हाला चोपी सुल्यार गा लिक्कौना सोवना अन लिक्क चोमेस्या ठग अंग पुवा खंके मोब्या सिठा यंगे मोफ्या चंग खनी जिटल पच्च सुकुमरिया होला पच्च तन प्याउला उखेर स अप्याब्याको कोखच डेक डेक करपिनेको अंग छाटो छ्या माग ठमी थजावे कुफलांगो ठिटिरिचि यानाला छिगु देश ठावे मोफ्या चंगो ओके जी अन न्यनस सना उन्ट डना चम जिम कालेज पासित तया मुखो बुद्धि बज्र हु कोखचा पिटाय मुजोला छाल मना चुनि मागो पाचो बुद्धि बज्र लिस बि मलानी वे लिउनस हाको सफु मिच जुना अंगले लिरना चम छम बाजति वम मुनुख जिपाके छक भयाको सोत हन टान टाल जिला छ्या मुजो न्यागो याजो जातीय धर्म व समाज छु मुआसा अठे डेकाटो जिले वो सिलन जिन्दाबाद वन ठेला छुसियो सिक्छ जे उडेक चाल सी मनु सिन गलो वो लोन ल्या वइ मखो अटन जे वइको च्याउ खलाइना ठोख छुये वइ न्यन्टे मफु लिफ बुद्धि बजन तिने जिगो मन या प्रश्न yana बिल मखो मामुनिको का टाटे सिन रगा ठटे करपिने अंग अंग टचना टोप्यंगो सट्टी गुल्न टोटा उखे ठुके हिट्टु हिका छाइंक मागो अले मामुनि जिपाके सुयाका न्याना दिस ढका निल्थ्याना सफो याको प्याना चुरो छफ चाक्ल आना व ठोसी नै बाख ठुक्न छुनाल सो बाजो खफलाको यक्वे डेटंगो अझ निरिपिन जकन मखो सननस डन डेटंगो जुजु महेन्द्र मल्ले पालेयो अटना ब्यय एला फ्ला जुलसी पिना वइथे ठोखन फ्ला जुसा नुगथे अझ नोगिसवेन न्यन्याइ पुगो नेपाल राज्य विशाल नगर भस्म जुइरंकल वर्तमान कान्तिपुर नगर नक्तिनी नगरीय रूप कया चोन अझाबले कान्तिपुर नगरीय बर्खलुए होला
फल्ना सिट फल्ना मन्ट फल्ना एकलो ना क्या सहे मुजलो आपला आपा सिट इग्ले देगले दियोपालाटे खापटी ट्युन लिमलाट न्यागो डिपे सो ग उनाटो गुगो डिपे मिमुचार युगे मरो अझ गन गन ना जागो डिपेला ठौ सचिव च्यामठन ढगा न ल्याटै ग खजा जन्मजुको फुक्क सिए मापी अटना आपला आपा सिना चोंगले देशे हाकार ज्याचुन लिबा नेबाल खयमरो निनेन ले उष्ट जु मन्ट जुए जुसा वे बन्य जुलन या वपि टुयु कप टुल कप या वपि बा फुल बेकु जना वपि छमनिम जग अन अबले आठे टुटि खिना पठ कना ने मागु बकट मखो न्यामेस्या छे अन्न तन्नमो तामे खरि दहे दो उकिस्न संसार न आठे चिर मुजुनी गन तीर्थ छक जग वनि मासा काल बिल कना वनि माने उके आठे लिमलको सुजुक वान्जी बजार न शून्य हे काइठ्या ज्ञानको हरतालले दिन्थे स्नन छे पाली प्याओगो पस झोलिन जोट नाटगो गन गन छकवा निको चागुन बन्य पस काप पस सिस पस पस चिचिक पस आदि उसा मरिपिन्त व सिठ यंगित मज्जि मगागो वस्तु मिगो छौ नियो पस यगु जुक अजाटा छम बाजटी व मनो वा होला छौ बन्य पसले दुसे कठन स्वे वस बियादिस वसरका इपकन वही ठोख सिड वे छे अवश्य सुन लोगी दु सु लोगी छुजुम दगा पसला निने मलानी वो मनो हाना हालटंकल वासरिया वास ठक व वास जिका मक्टिलाट अले पसला साउ ल्युन टाको चाठंक चोंगो चिच्च गगो ज्याचा यां टागो गुलीगो वास व मेगो ज्याल पाच पच्च पिकिया पोचत हन ब्याचा पेचा न्याचा न पोचना ठो गुली निगली जिए रोसे नकेगो थो पच्च मुठी टेकेको व प्याचासा ब्याचा डाका काफ्टे ठाना भटी टुङ्केको ढका वो सोप्लो वास व जी पच्चन तया मेग फ छोक्टी पोच ना बिल वो मनो वास फ कै कथा चुडा निदा वान छ व्यावन वो मनो अति भन्या व्यावन खना मेम ले व मनो ख छाथे मुसो एडाज ढका टको मुछि सटल न व टावे मक्त ट्रोन्टे लुसिथे ट टिंक नुया छौ गल्ली द्वावन उकि व न बन्य पसले दुसया पसले के न्यना सिक्ल वे काट बर्खलो चंकल अले वो न वो मनो वंग गल्ली सुया द्वावन मोचा फटफट फुलाचन म डिग्ल सिडो व अठिया च्याटटी दर्जी मया वस छु त मुख ल जग मया चन मामेसा बराबर गाँटु फाका ल आपा तुन मुजे सो मुटी जग प्याके टाटा ब्याचा ल पच्च मुटी तया ब्याचन जुगे मुखो उठे टो ल टुनीको उठे टो वक्क याइगो लिप जुलसिला लाठा वल्टे आइया टका चता वनासना हल बोम उठे टो द्वावे काम छक स्वे प्यावने हन द्वावे स्वे वइ मने छु खन दुठे छु म चाहिँ रास घरी लुए टच जुम नाच न छक द्वावले स्वे हाक्न वइले झन टच व हठा पठा चल व कलामेस्ट छु ढाट सुत टाइम फो हन प्यावन लिप मचा वक्क या टोटा वाका तया हल लिप जुल से वाका न हिकुइ परिनट जुल अले माम पुटारका हला हल अले वे झन फसार जुल वइ पला झन चोल दुनिपिने अजाठा मनुछम ठाउल कोठा पिन्स चुना लुम्की खला ठौ बानी फ मफुतले यत न्याउसा ढ्या ठर क्वाटो हुन अले कोठा दुआव बले कलाम न्युन सुओ छुटाओ वटा छ्या जुल काटच क सुट फु डमेन हिगु लगा जना न छुडार गाछ क छस्काज ग तल कलामा ठारे छु तगार हन टिब यासेले कलामेसे नाप सट्टिको वना तल हरे जुजु लाखे आलो मयागो नेनु त छ्याउका कलाम काट सुया चुङ मिखल लिकिया पाटमेस्ट सोट आका छा ह मिजो मैसा छक छस्क्वाटिया 25 लन तल नि सिट हौ टाव सुहोल ह ढका निना बिदै ग ह अले फन्नै बो फन्नै कला किजा मचर का कन ढावा का छमका पाजुलका छम म्या मन्तका ढका छाक टोटा बिदै ग ह उकि कलामा हन लिप सुट उकि छो मिजमा हपङ सन तल ठौ आटकन ठुगुल छमे सिठ मने उकि ठौ पलखलना तल ठौ मच छु जुस खोयमटे हालमटे ह न्याख्याना न बानी फफिका ठौ छ जुजे आल या खंका बिह छुटा ढका छस्क्वाज ग तल मचे हिकु झनसट नावल कलामा मचे टचक पुलुक सुया अवश्य खंका बिडका प्रत्येक या उठे छक छस्क्वाट ल ननी मोआ हन मचे पाखे टु सोल तर माई ममटा मखा याक्वेन खुटला टसा मचे स्वास्थ्य कज्यावल छि वे गप टफिया वगो बानके सिदो मचे हिक मिंक पट्टी वे मिखा उखि वया चंगदो बोमन झटा दना आटा चुना आप्याम पचलिपे मचा मिखा फेकन म बच्चा टिल्लपिन अले हिकवया चंगन टप दित मामेसा यो फुटार का पिजे टुंगको खोलो वाकुछना कोनी त बोमन फुंक चस्क्वाटया फुचिक फेटुट
लासलामसँग नाचटो हिकाटे रंगलो आ खया हाला ल लिन मुटुको निम जख चुना मचा मिख कना हैला सासलाना हैला रका सोया चो पिने चुना चुन खबिजको सो सो वेका वास्तवै अपि निमेष न बालके सियो अम काय मन्ट सी रंगलो व मिखन कनि मक्त शासन लाई मक्त अट्न अमि निमेष यहाँ गपै नससना चंग व वाक टिसना चंगनि सिरु थपनि प्रजा वर्षल जुज्याट ठौचको आलयकी बिट अम्स व ठावे टंगको पुत्र सोकिट गुली बोलन कोटला चंगडो मक्स अम्स छ आसा ठते बालका टंगको मिएट सिमनली टोफीको प्रयास राख्ने अमि सटिवनी मिसै थे पचलिप भाटनापा घेफका उना छु सी ढंगा मेगु जन्मे भाटनापा चुन दैथेको आस नल डुगु मखो न बिरुवा मिसा थे जन्म भर बैठ बेस या मासा लिपै जन्मे भाटनापा अवश्य होना चुन दैथेको विश्वास या फुख अमिको जीवन शून्य जिरंगल अमिको भविष्य सुख एटा फुटन्ने रंगल थजो अम्सा ठटे हि खोबे हाका सच्चा नागरिकीय जुजुप्रतीय कर्तव्य हो सपुट सन्तानीय बहुप्रतीय कर्तव्य पालन याना चुन पिंगु लुयाट ग्वाउ मी झन बालका बिटे अमिको मन मुकले छोगु बिरह मिन अमिको सरल राजभक्ति एटा छल्ल ठिका चुन खौची निगौ याया बान्जल अपि अनचिलाम अठिया खोबि सो सो वेका सिंकटु निकिया चुङडु गप टफका फुक्कटु छस्का ट्या चुङचुङ डुडु छकछक का लुमना मचि कुसी चुङकुसा छकछक जुजिया प्रजा वर्षलटा लुमना लुमुसी चुङकुको अमि करिकरी हिला चुङ अमिको न्याप लिउनिया हिनुली व ख्वाय उन केना चुङडु अजाठा बान्टकन अमि छ्या हास हिस मुरुग व झालन सुनान कोमसो खना ए पौमचा तले सुदु हा दादा ठावम अमि लिक्सन चोम फुकी दाजुमा कोठा खापचाउ खना दुसोबले मचैट गोटिका निम्ते फुली अर्चना चुङ खना ए मच सुजला हा ढका पला छपला लिचला मिखचुया ट खापा लिक्क दन निमेष न उटा छक सोत न भौम अनियाथा न किजम ठोजुल ढका क अले वहे अमि लिक्क वना कोसना सुत मचा मिक तिसना वाको छिना चन्तंकल ठिया सुत मचुवा फुटे स्वे ल पचा हटि छुजुल ढका टाइम मचे फुसेसँग चोङ ज्याक भुटकिया टग टाम्च छग बिया हिकु लन माम टाल छुजल टा लाखा दाजु चान्स निसे निरु सुरु पिठा चुन ड्य ट्युसेले निकोटी लोट लेप वाक जग जना चुन छक सिंक याना हान टाल आ नमो आगो मिख मकंगो चागो छिगो जाल दादा हिक्क हिगे त बोबन टी जग दना पच्च कोचना सोट लाखा दाजु मचिट ल पच्च टंकल खाल्ल वन टिप्चा पच्च टेकलन अठे अले छक छस्क्वाट्या मचजा मन्ट टाटा लाखा दाजु ल ठल छाफले टुन्टिका अन कोठा चिकचा कियाट माबो निम पाटना चुङ टम्पा चाटे यफ्टार का पालक खोल जल खला फुकिट सक्ले मुन मिसत डक्को मामेस्टा हेफन गुली मिस्टेस वो मच लुमगा आका छुदै याना चुङ छ मिसा जिमत छकन सुबिम वाला पा जिम मचा ढका मचे पाखे सोया सिंकटु याना सम्वेदना क्यङ या छमी झल लुठे ज्या चुङले मेम छम माइ पछि चो जना व मिसमचा यमा वो टु दाजु छा अन गोटला चोङ हा ढका न्यना चोमले ला मामेसे नुगो तजै थेमक चुनावल जे छ दनावै ढका सोया चुन फुटा ढका बिशब्द खोल बाज फफुल ढुङ्गो पि निम मिस्टेसन मिखा खोबि सो वसा मुट्नो छ्या बहुमुचा ठुक्सी ढका अपूर्ण वाक्य ठाटा सिंकटु याना वटा केपना उखि कुने साला यंकल वो मच जग ज्ञाना के कुना माने टुटी खेफना चुन मिजट जुक्क गुली न्यानी हुन गुली गुठ्याट सट हुन गुठ्याट न पाल्टुङ्गको कु विटु सोचका उग्रिमे ठंग होला अठिया ड्य सोपहटी वमले सिठ यंकल अमितासा डिपे ठेंगिट लाको जुनाउनीमा लाको छने मलाने ठुके चिकन अपा नाटक छे कुने लोजना टगो म भय मानचित्र जुना चपि माटेस पना हुगो गल्ली दुटियंगा उखिचाइका नेपाल संजाको स यंकी का बाजा खलटे त लुकेना जुना अम्सा वो आदेश त पालिना चावला हुन गावना फुया खयावना चोमेसिया गेलिया लुचा युठे चोरका मोटी जग तलथे अन लेस फुया चो पनि खला उताल नेन टक न जुजु आलयना बिमजागले मन्त्री पनि छ्या ज्या ठौ चचितक सल्लयना आवले त लाकुली दुनिया छु जुगो खटोटा लाकु बाकी सुनिया सिठ हे मुआको लोन जागले अन मयंको छ ठुके चायका हगो अले हाना व ठाठ्या छुल्यारका ठक्क ले मिख वबले जिन ठटे सिल हे नु जनाटे टुङको सिए मुसुनी बारका हाला चोम वहे वेट सिपिका व मनो ख्वा गरखेसितया टरिकम लोय सिंहय पालिए लाडिका डना चोङ खन
अले वरी याक का मोरको बिरहे न चागो चागो झिगो झिगो तको वाक्को छिना मुखसी बिरहे त कोटला चुनको स्टिङ वन दैठ्या वेगो खसल लोहे ठोट चिल्ला पाजो जी जसंको न ठक्क सुयाला अन महामुनि जु सुंक चुना चुंगो वो बि बि चिलाब्यो टाटा टमाटम अंग पिया या चुन ढुंगो बाख कोचल गुफुको बाख कैलाश कुट भवन छेजाया वलसे अंशु बर्म जुजे मन स्वाव नि सने भए खलफुजे भए टंटपटी भए जामटे सुया छे बिलिया मुआ ठावना गबले झाल पिसुया सकल पर्जे फुटले मिचा मुचा खंकेरका हटा चाम जुजो नि छरो अनुमुठ्य रेगु दिने मोरो ओके बसला नि सुया निसे नायोमा बागोटी निय ठंगवया जुनि हो जुजियाटा लक्ष्मी वै लक्षण लाटा जग्गे बालोको देगले आदि टाटा ला वासी वासी याना तो जग्गे बालया छिनिको लोगो जग नैव नस चु मलक्क सुनाटैगो तो ढिलाचोय लोटन ढकाटैगो सोटन लोगो फ व इ लोह तो पेको बनो निसे छिका हेगो कलस बालोको सिसी था ढका व डाब स्वा जी स्वा लोज प स्वा आदि स्वाम व गु चम्सीमा या आदि भि भिगो सिम दया याने बे फुटे बाज स वठे ट्याड या लक्षण लाउ केवे चाचा हुइका केना चुनियो तोको प्रकार टंटपटी गबले हु टिकचा गुगु पलेसमा पुको लुका तैगो गुगु स्वामा हना तैगो ढका केना चोसा गबले हु पेंगो दिसे पेपा सजा चतुर महाराज पिनेको विमान लुका तैगो ढका जुजो निव मचाक कुटवा जना चुनिको गबले गमलाला हुग पटे निपा चन्द्र सूर्य रस चाटका नेम बोसलो नेम चला दुगो चक चक लाउ छ्याकेना आकाशे चन्द्र सूर्य सम दर्शित पूर्वक लाचकंका चुनी थे वो झालन महाराज या प्रजा वर्षलटा कोसो वइ ढगान ठगो वास्तुकला भिगिता नापनाप जुजप्रति ठगे दुगो भक्तिपूर्ण विश्वास उला केना चुनीको छेजाल पेखेर द्वारपाल थे सिंह साडोल निम निम जख दुगु लुका माट्ने चा खेर छिनिपा टिकचा चोटे पेखे विमान झाव जख निपा निपा टिकचा विमान झाट पोलिचना सोंग सोंग कलसाकार लुंगजु निपा निपा कुपा निम निम मयका जुका वइ कोस छौ छौ अष्टमंगल भुट्ट दुगु कुपटा खाया टगु वया चुए पेकोला पेखे गाजा सुपा सुपा वो चन्द्र सूर्य झा निपा निपा वया चुए पो पेको लक देगो बालेक वया चुए छिनको ठाय ठाम गया पेखेर स सोपा सोपा संजा लुका टौडो डठी छपा लुचा वया चुए पो पेकुनेस कुपा पेम जंग जुका टगो ओके टोनासी छिनखुम पूजा देवी पे प्याखा पाके आचंग पेकुने पेम कुसला टाठे भया उनी थे चोपी वया चुए पेंग जग ठाम गया टगो पेपा लुचा उइ चुए पोलिस चाखेर फेग खाया टगो डटी लाक टगको घण्टाकार अम्बसा व कलसाकार दुगो गोजुले चोलामुन दुगो ठफुक्क खना जुजुलेटा छनु छे प्रतिष्ठा जुल साइटिया लाका जुजे गृह प्रवेश न जुल दुआवन्टा जुनो जख चन्द्र सूर्य दुगो लु भ्याए चुइ बक्या ठसोबले छप ख्वा नाग सुपा आदि किया टौले मेगो आकाश थे खण्डया चंग टोल खना जुजु ठगु कृत्य आकाशे भया चंग थे टाल लुखा दुछने व दुर्लोट सियाटको छिली चाखेर अंगले ठाठा वेक वज्र कमिटेस अनेक प्रकारय जीव जन्तु टगु मूर्ति लुका टौडु अन चाक मकल सुया झोलक किष्ट थनाटको स्वानी बा बकाका याउ बना बसालयाटको स्वाने ठाउना माट्ने ठौले अंगले फुटेको लाय सिप केना टौ खन स्वामा सीमा सिसबुसा आदि अन्न बेजाक अनेक भुट्टा दुगो बाँसको लायाटको खिचखै चुसो चुंगो कप छोक्टी सखल पनाटको ठप्याचको ठीके वो माटो छौले नाक तनाटौ थे झल्ल चुं अन ठाउनी स्वाने सल्ट दुगो स्वानी बहा उच्चोटे ज्याक कोनी हयाटको शतरंज लायाटको अंगले अनेक प्रकारले चित्र चुयाटको दो पार्वतीय तपस्या मासोटे लादान मणि चुद्राज मणिदान इत्यादि मेघ स्वानी बाले मिसटेको मूर्ति पापाचिङका झोलक थनाटको अन ठाउना जुजो सोट अंगले नेपाली प्राचीन इतिहास स्वयम्भू पुराण छडालन चुयाटको वो पेट छौले ज्याक टिबटिया मासुति लायाटको वया चुए कलसे कलस जख दुगो स्वाने ठाउना छिनखुवा सिस ठामा गया बे सिस योगया सिपो टाना पालपल ठ्याक चिक्न पाना टौ ठासे ठकमिटे लाय चमत्कार केन्टे अनेक देव देवते पिनुको ठा बालना ताले लाग मूर्ति थना टौ दु बया टौ दु ठासा ठासा अथे झझ ढाक सिंहको टाटेको मेज सिंहासन बया टौ दु
वया चुए खड्ग चक्र व मणिरत्न किया टग यसिन्दुको हिउ स्वाने ठाउना पेकुन्छ लाग विगुले चिनिया मासुचे दिउने डट्टी लाग लुयाउ सिंहासन ओके पिखेसन कुनेसन खोले सिंह साटुल किसी व अजरा मरण पुरुष टोचना टगलु सिंहासने न्योनेको पट्टि अफ टिके अर्थात् कोफ्य काब्ले न्या ग्रह आदि जल जन्तु त मिटाचंग समुद्र किया टगो गुकीचना बराह पृथ्वी माता त लोना चंगो वया दिने नाइसी चंगो कपाट नाटगो पाटिएको लासलाया टगो वया चुएफ से मोल सुपा चन्द्र सूर्य नगु आदि आकाशी दृश्य किया टगो लुयागुया इला मानो ठो सिंहासने चुनिबले जुजो अंशुभरमा अनन्त आकाशमा टोप्या टगो आस मुद्रान्त पृथ्वीया अटिपटि थे खण्डैगो संध्याइले जुजु थठेन लुवय डलो फुक्क च्याट अनि व फुक्क कलाकार टेगो अर्थपूर्ण जासो सक्सीको जे सुवा फफ जुजु स्ताखेर मिका बोल टाठे पेखेर खण्डु चुए वचुसँग अनन्त आकाश कुए छगुले फुटु एक कुजाया चंगो आकाश छ निग नगु खण्डया वल से देशे न छफा निफा मोट फुल पलचना हो ठफुक्क स्वर्गीय दृश्य सोया जु थट आस मुद्रान्त पृथ्वी जको मखो स्वर्गै न जुजु जुया चुनाको टाल्थे व सिंहासने चुना छेज्या चोक्क मु नाय व नाय पिन्छ निसेकया ज्यामी पर्यन्त सक्षित गोकुल सुइका डोंगा निएकल उखनो निसे जुजु नि निक व छे ठाउना चाला सुइगो तर छनुना कुमो छे छकजक न खंगिमफो नि जुजु जिप्रजा पि सुहे दुखी नेम खपि मोरुगा लेटाया क्वाउइगो संसार विचित्र थन न्याव्ले वा न्याठासा सुये ख उठे जुयामो छ सागर गावना हिमालय चोका लुठे चिकुला टाला चानी आदि अख न्यख भाव्य नप नप दुख सुख टमी चिमी आदि न दहा चुंगो जुया छन अंश बर्म जुजिया वो अमर फ्रिठे जागो विशाल नगरेन वो पर्वत ठे ट जागो कैलाशकुर पवडन मुखंगो छकनिके चिची जागो चिची खाउ छे डुगे जुया छन हन न्याकुए समदर्शिका सूर्य फियासा ध्रुव प्रदेश निस्को ठगु रश्मि खेक मुफ्थे जुजो अंश बर्माना न्याकुए कुटाइना सोसा छक छक भिक्चा छेन दुने छमु मुनुख दुखय ल टोनिना चंग खन्के मुफो अन लाक्ने पच्च तापाको टोला छम याको मि जिचिदु भुयो सम उटा टोला फुक्सन अजि ताइगो खन वे ख्वालेजको मखो पहले न ठे अजिमा दय सक्तान लक्षण पूर्ण जुया चंगदु ला हे कुना न कुए छ्वा वया कंकाली ख्वावे टुंगो म गन फेबी उना छु छट बट ठया हो देव ट्वाए मचटेटा इना मन कोसियन लुमरम अन टले मचटे तेल कसबा सुल कस मिदिबला आजे वो अजिया जिका न्याब्ले लाछि निब्ले चुना चुनी म वइ फुटले गब्ले मि मचाय तर वहाँ क्वाल डाका सा जुजे मिका ठुलो छका चुनीगो निम्पिम असियोपि मचटे ससु ओके गब्ले वेटा हाका वटम वेकल तास वो मचटे स वेटा न माल्ला छन्त माटे र कनाबी ढका ख्याइगो अले अख वाल वा फुटपि छिमट ठोबी वबी ढका हेक जुइ मालिगो ए जुजो वो अजे दिन सटना होला जाजिना उस्त या मफया होला ओके वे फुटले नी दैटा क्वाल जक डाकीगो ज्या होला गब्ले वहाँ क्वाला न मरा कुसे मकले मिखाना धूप ताप थाना लासा भौगाचा कुपित छोइगु जुक न या तर वहाँ कुमवेको गोटे जिने मोरो छाडासा वहाँ बालके सियो कुमवल ढा वहाँ जु खनि वेट बिचाए के हे वेट छुचुमाल सक्ता बिकी छोया है अले सीटेका राजस्व मुटेलाका सिनाउनी माले ओके वहाँ न्याच्याना न जल खाल टेके मिपुस छको कया बा लोच थानासा मिचाका कु वेको छनिय ख जुजे निठठे कोठा मचट नाप टजा छे ठावना सोबले लाकुने टपक्क छका निट जाच छे कुमो ठे चुना हान मिख भया सोबले टाठे कुमो उज्या चुना अले तुरन्त माटो छोया अनुसोके छोबले वे याकमी अजिय मोफेका दनिए मोफेका चंग सो जुना होला अले जुन निमसुम महाजुपी नाप ठय अनुवा वना सो वन अजि छप फुइ सुकली अंग पाकी सोया गोटला चंगो न्यनसन ल बाटल च दुगो कष्ट छ वे न्यनसन बाटा छ भोफ्या त शिबा अनु मुनु चुना चंग दु ढाल लोएको मेगो छुया वस्तु खनिमरो न छु थलबल दु न नेटुनीको वस्तु हे फाटाको पिलासनो छ लिक्वेसन दु उकिन पुसै वट हाकुसी खठाको पछि छ प्याउया चंगो थ फुक्क खना जुजे नुगो काइए मिना वल्टे काका ठठे बैडी सटा हटी तका बैडी नि सटकी छोट बैडी व्या सोबले वेट खाली ल छगुटु टुंक्यौ शिवा प्राणेश्वर सम्मन नकिम वाल नुक्ल तर वहाँ भापे फुनी
जुजियाटा व बैरिटन चिसला माडे रका ला बिन्ती याटा मानो अंतकाले टक्न राजस्व मुटे लगा वनी मोल टका लेटा थे वही ख्वा ज्वल छिना चुन जुजे ढासा ख्वा चमक जुल बुम थे कोसना चुन छुन मरा मन ठो जिठे तेज न्यन ठगु तेज भुलिया व थे ठो निट जाचको छै न्यन ठगु व उच्च कैलाशकुट भवन छु मुखिया कोसना व थे टाया जे प्रजापि सकले सुकिया नाटेको डुटैको अभिमान कोनी नाचुङ थे फुंकटो जसकाज गतया चुन जुजे नापा वपि महाजुपि व महातन सकले आताजको चुना चुन छुन टाइम फो अझ ठा चिको फुगो मोटिसना उनी थे अझि तीजको मिखटिसना छोट बाखं कोचला चिफुको बाखं अर्थात डकले लिपाङको बाखं प्रताप नेपाल सम्मत 1077 साल ये भलपल अष्टमी वल वन वा होगे महो वापी मखना दिसे हाहाकार जुयातन दिला पुनि खुन्न निबा दन्न तो जी गोचाचा हुलटगा वना चुनको खौ बुगाले ठाउँले भुइवना वपिन दाजपिन निम सोम नाप्लाट अमि लिउ वयाचना अमिना वया खलाना वया चुंगो बालको वामोले ठौ टक्न वापी मखंगो गुलिसना न्यटटेट भोब्या वल गुलिसना सरकारी आलोचना याना वल जी उडेक चया चुना वा मोएको न्यटटे नपा बा सरकार नपा सुसम्बन्ध अले जी निप्ला टपला कछना अमि गुठी ठगवना अमि मड्डा छम जिमटाले छम खूब खलाय मामा ख्यालचम जे वन खटा वेके न्यना मको मोमा दाजो ठटी वा मो रेगो नाप जको मुजो जुइला थोला प्राकृतिक खंख मोनमान दाजो निल जुल छा मजो पाजो नरेन्द्र देव जुजे पाले जुल भुङदेव बिजका स कालेना बिल प्रताप मले पालेन ठय शान्तिफुली दुआउना सिनाजे न्याका बिल आगो ठौटकना पुच मटन पिन दनी न सरकारी वास्ता दो न नेता टाप्ने मखला मुटिमा गुर्जो जिं ठक्क सोया टोटी चिना छासु दुगो टकवा टफली फुया टमा बाजाते व मनु छम जिमि न्य वना चंग दुखनी व लिफस त छुडया मुमा सरकार व नेता वास्ता मल टयुका गुर्जो अबले जुजुपिनसँग गेजको याना वा वेकल धाउ मखला ख ताते मुटिमा गुर्जो बुङदै बाखला न्यनि न प्रताप मले पाले छुजो छम दाजु न्यना मुटिमान गुर्जो ले बाखं कनिगोला दका निला बाखं छुना हल ख सुसदमछि पुनागो जुजु जय प्रताप राज्य नाचंगो राज्य छ प्रकार उपद्रव मोर्न या ठा स्वासा साहित्य सेवा संगीतीय चर्चा व शिल्प कला पूजा जुया चंग दो जुजु थय कला ठुम व यम जुगले कलाकार पे सकले लेटा सुया ख्वा छु मुजु गुली ठ जाय मान दया गुली यक्को सिरपा वया गुली ठगु जन्म का छे तपसे फल सया सजको शान्ति सुविस्त खना सोया मया अकाल हेका होला वा मौया वापी मखना हाकार ल उगो बखटिया धार्मिक विश्वास अनुसार पूजा यज्ञ ज पुरुष चरण अनेक यात मुज्यो जापटु इल बसिगा सुकल एन मुज्यो तो डनेन छुच्चु यात फुक्क सिट्नी जन भुगनाउना चुन्न दुनिया टेले छो ठेजुलो महाराज एजुलो महाराज दगा जुजु ब फन्डेवगा टन्डला जुजेरगा जुयाचन छुइना प्रोजेक्ट रछयागो ओके लाकले उनी मापि पनिट बाजी पि जोस जुपिना ग्याग्याजको वनिगो जुजेटा छुयास वावेरगा कनिगो अमसन सिक्को टाको कन डंकल याकिन टुंकल एन वावेगोल गन स्पा छको न व मुखनी उगो बक्ट्या छम जोगी गन वया पसपटी चुना चंग जुयाचन वो जाठवरका ढामा मको वो हेकुङ ख्वा वो ठे जल्ल ठिगो चाको ग्वा वो स कना चंग दु वो सछि दे पाजी मखो वो अठिपन जाठव जी नंगोसा वे लोकसे वो यागो इच्छा न्याब्लेन ल्यासे गुली वास तासे खकनातनी गुली ज्ञान गुनी सिते बियातनी ओके न्यामेशना उटा आज ढका श्रद्धा त वो न न्यामेश त बच्चा ढका माया ओके वो वामो खयाना न सापे चिन्तित खण्डो वा एकटा गुल्टक कुट जुयाचंग दो वो छट वा सिका चंग दो एन वामो खना वइ छुमने वल्ठे मुसि छन जाटु इले पोछप बेकु जना टी माथे टुसी लुया टुटी खिसी लोन वन गनु वन सुनाना मुसु जुज हठाचा खना मन्त्री पनि छुया जुयाचन अजाठा ट्याकौचा झटा दनाचम छम कोठा मचै जस्स लुमना वल्टे चीजको नेचला नकुइ चासु वल शान्ति पुए सफो पिटा या निब्ले क्योस वावी डाओ अले जुजु ए ढाक दुख ढका तुरन्त मख बाइ गुबाज व सिंग य बरि जुसटा व सफो पिटेको आगे बिल तर अंश गुली कुटाइ दना व सफो पिटे मपो अम न्याब्ले पूजा उनी ठा टक्क जको वना प्या वल
अले जुटस्क हटा तल भच्चतम त नुसा जिनवे ढका संगवे वन लिउ लिउ मन्त्री पि व काज बिना वनि माला जुजो अपिनिम वना टाठे साइन्टिफिकली दुआवन तर दुनियाना स्वानेज को क्वा वन अंश निम मूर्छा ठे ज्यास निम फो अले जुजो सुकुण्डा व कलन ठमहे जोना ठ याकच दुआवन जुन ठटले कोटले कोटपट्टि चायला वसफु मला पिटल निब्ले ठ्यासु फेना किनि व टाठे वाना वल अले लेले टाटा वसफु हान दुनिटु तया जुपिया वले साइन्टिफिक डेप पाकी लय कोस पालो उठा मनुटेस हेफ ना सोया चंग खन अले जुजुन छुटे का सोवमले जोगी सम चता बना चंग वो सुया वम का सिक निया जुजुन उटा छता छलिनी दुटी यंकी बिला उइको प्याउ घेरो वस टका गाने फुट्टु फुंकी बिला अले जुजे नापा वम बैदे नारी सोबले पोच प बिकुचना त खण्डट अले जुजु अन लिक्क लिक्क चोपिंके नियन थो जोगी सु थन निनी वइमला सो वो पोछु फेना सो अनचो पे सुनाना छु टाइम पो गुले पटी पटी लिचला चन निमेशा वो पो फेना चन अझ था जुना प दुन द्वाउन त वम थापा जो मूर्छलंका वम अन्ठन वो जोगी त छ सुया ला वास वासेना थो जोगी थन गब्ले वो मुख मारा थाटा वइटा सोबले वो पुज जुला पो वो चिच्चा गगो सुकुण्ड छ न खन अले आना छका कोटीको सोबले वइ खले छौ संकै भाव खण्ड त अले जुजुन छा छु थापा जो बिन्टिया त मारा थु जोगी ठन सेंगुए नापिम सम थापा नरेन्द्र नरसिंह बुबई ख्वाव जिमे ल्याम्च बले खनमा व बराबर शान्तिपुय बयान याइगो चिमसे टिटी स्वाक गब्ले खिउसी चंग कोठा फुट मुना चंग दुर्गा ख्याइगो गब्ले इमाइसवे टोर कपि चिकन लापो वया मर्स्या व दुर्गा कनिगो गब्ले ला महे कुचुस चंग वाल सपि नाग त दुर्गा न चोया किनिगो छकल व अमि जाठ जिठिट मुना चोटा ठन कमुदु अन दुने शान्ति कराचार्य कंकल जुग समारियना चोंगो वइ नाप नबनाग य हिचयाट सफुदु सफो पिटा या निबले किनवा वा मवसे मगा तर छाटे मुसु लिपो व गनवा सुनान लुइग मफो वइटा सच्ची निरा आइट ब्याटे टंकला उकिन ठन मु ठाप मोर्नी नुकुया ठौटक जाया ज्ञानातल जिसवेला वठे चो महाराज लास वा मया हाकार ज्या चोंगले शान्तिफुली दुआवना व सफो पिटे हेटला व मखला ओटा लगा वो जोगे फुंक सासला ना हल अले वइ लिक्क चुना वास टंका चम बैने पक्की बोलिन आ ठट गएचो ले व तीज ग मिखना सोत अनु मुनु त हुल्ल मुना चों खना वो आश्रय चल जिगन छिपि सकले छाठन बैडे आन वासला पच्च मुटी टेका टाल टन्नकया बिजाम पल्क झास पिना बिजा हो ठपाच मभयकन ठनठंक छा दुकसिउ बिजन हो वो वासै तेज वइ मम्मी कोना होला दमना पच्च गाक्क पाजल अले वो चीज को फेटना छक चस्पा तल जे मेटा कारण वइ मुखो तो मञ्जुश्री न ढका त शान्ति कराचार्य यो नेपाल मन्दले वा मवया हाकार जुया चंगले फसा लोक रक्षे निम्ति ठमय शान्ति पुय सपु पिट या निब्ले केना वा वेके ढका मिघय वइगो तर पाक्वे जग ठमले ड्य खिउलो एन पुचपुचिया वया बाटने पच्च झाँस पिना याक्न ठेंकेरका न्यून पाखमो से ठुके ठावया तर ठेनीटे चोमले सासल हाना ल्या मफ्ट अठे फेट न हो जुजो सक मन्त्री व मेपि पाडरात पिन्ट छिन हापलाट तैठे लेटा मिखा सोत मन्त्री महाराज दका ला बिन्टेना जुजिया प्रति श्रद्धा भक्ति केन जोगी थो महाराज धाग सटाया ठक्क लिफस त जुजो मुसमुस निला ठट दयाद दृष्टि खया चंग खन अले मुचना टगला जुजु पाकी चकङ काटल कया बिजाउ महाराज छपिए द्वा बिजना वो सफो पिटकया हया बिजाउ वो लाटे सोटा ए ताच निपुदु मन्त्री जुजिया सन्तुष्टि पोंकला एसला छपिनुको सट इच्छा पूर्ण जुल्टा हमल ठोख महाराज सिया ठठम शान्तिफुली द्वा बिजना ठौ वा वेका बिजा रुकला आ बिजाउ नु छपिन्टा दुलेटया छपिना आश्रम गनख अन्ठंका बि उछु पिनि वा वेहा चुन्टिनी टाटल वो जोगी लेटा ख्वाजना ऐसे जिलका मादया महाराजे जे जी मटाल तर वही मने गुगो लोकोपकार या ज्या प्राण या न बिगु भावना दुख वो ज्या ठम या मखना वही नुव मछिला छु वो खसना छुस्यु हाना वया छे छि पिन्छ वइटा आटोटा छैकी म छै अझै आफले छ नुन्या त ठक्क सुयाले जिपि बिजासले ठना चुन टंगो अले जे अपेना प बिरे ज्या टपिता वया अपि जग लुटी पाकी क्वाउन बाखं कोचला